Biyag ti tao. Naipumpunan ni Papam, Yumi iha. Timanaw matan nagitimay nakipumpon. Manmanula ang tinabati ni Tikamusan. Papa, kasano agpaitan? Agmay-may sa akon tapinanawan nakmantan. Iha, umaikan. Agawid tayon. Ang mga maabutan daw titudo. Nasipngat titangatang. Yumi friend, agawid tayon. Naidulin ni Papam. Agawid tayo matan. Agur-uray tayo lugan ni Serpin pagluganan tayo. Wen, iha. Tigagdanag. Tadag lang dito yan ninong. Saan ka baybayan? Taday tatin karit iti kumpare nga amam. Aging gaita. Kasladyak pa'y lakabailan nga aklunan ti pupusay ti amak. Ninong Ben. Jak maiwak si iti panunod ko ni Mama. Sana pale. Patsyak ang makailiw-liwag kang tumutlang, iha. Kanwan gayam. Kinid daw ko kaniliyam agayam mo. Akaduan na kapailaang. Kabayatan nga awan pa'y klasyo. Tapnosan kang ugmay-may sa ditoy. Kat inton enrollment, ag-enroll kanto. Tasyak timang tulong ken ka. Adda na panawan ni Papa Agustus para iti panagadal ko, Ninong. Nakababain mat kada kayo. Idulin mo tanyaman ang nabati na. Ta para iti masakbayam na ita. Basta tulungan ka nga gadal. Siyak ti gastos para iti dayta. Ninong, Makitak mo kasano ti kinapatag mo iti amam. Kasla prinsesa ti trato na ken ka iti si bibiyag pa lang. Isuwa di ka mabaling na baybayan. Ken maysa, imbilin na kakanya. agyaman ak, Ninong. Naimbag kayo pa'y. Taditang pulos pinanawan. Ngamtay kakabagyan ni Papa. Kaslawan bibiyang dan kanya. Manipod na amwandaan na lugin ti dadumaan negosyo ni Papa. Di mon panunutan iday ha. Tauray di si bibiyag pa'y ni Papam. Madlaw a kwarta na lang ti kayat iti kakabagyan nyo ken kuana. Ninong, Iswa di mo namnamain nga masidagdagan ka. Itatagmay may sakan. Taamuda ngamin nga awan magimulandaken ka. Papa, kwartayo man. Rumar kami kadagiti gagayim ko. Siyak ti mang ilibre kadakwada. Ne, katno kahit itag ko lang ti kwarta ken kay di na minsan nga aldaw. Sabali pa iti allowance mo nga inted ni mamam. Nagimot kayo mutan, Papa. Saan man langan? Ni mamalatan ti pagdawatak, na sigurado adi nakpayan. Sira iha! Mabit lang! Umay ka nga rotekan kay ti kwarta! Saan? Umayan ni Sira. Agad adal pa'y lang ngam na ibarkatan. Di na natutuladan ni Yumi. Nakasingsing pa. Aywan, awagak man gayam di anak ko iti bunyag. Ta kumustag. Nabayagan asana nagparparik na dayjay nga ubing. pasensya kayo, Ninong. Busy ak ngamin iji pagadalan. Can exam with me. Iso ajak na sangot ti nag-text kada kayo. Kat, ada ka di pa'y umda sa kwartam iha? Di kay madanagan, Ninong. Adda pa'y nabati iti intadyo ak kwarta. Kat no nabayagan dayjay. Ada pa'y nabati aya. O, Ninong, sobra-sobra pa'y kit di dayjay, ah. Anang arod iha. Awagan na klang nagdamasapol mo, wan. Di ka agbabain. O, Ninong, kat agyaman akmanan. Ay na, nagsingpot na talaga ni Sir Ben anya. Nagasat na di Papam, tadagayam gayam na kasken kuha na. Kat isumati nagbalinan ang may kadwa nga amam ita. Wan nga rod, friend. Isong igagaid kumiti agadal para kadakwada. Dakkel ti panagdalik ko ken kayo, me. Malaksi na nasirip ka ti pagadaan lang.
Nasingpot ka pa eh. Pacheck ngagbaligi kahit amin at gagay mo, friend. Saan man ang maimatangan ni Papam, sigurado ang naragsak no anyaman dagiti achievement mo itibiyag. Kumusta kayo maten, Yumi? Liam? Pasensya kayo na. No, itatayo lang manin nga kikita. Ano nga minti, pakakumkumikuma kiti kalabas. Okay kami laang mat ninong. Ayos kami laing, sir. Da kami kiti at agyaman. Tani, inlibre na kami pa eh. Dito pa restaurant ang inginaan. No pa'y naladawan, isilibrar tayo ti panagkasangayo adwa. Diyak lang pagarong nagpala pa iti pitya ti kasangayo. Ay na, agyaman kami, sir. Di minto pa yan malagip ka ni Yumi tag birthday. Tani, busy kami mat nga minakalayo na di pagadalan. Wan nga rod ninong, kat agyaman kami tanalagip yu pa'y gayam. Ay, excuse lang, sir, ha, Yumi? Mapanak man biti di restroom? Sige lang, iho. Aywan, iha. Awatan da ito regalo para ken ka. Kanda ito'y may sa para iti gayim mo. Ala ninong, nakababain mat. Hingam agyaman na sigurado ang maragsakan mat ni Liam iti daytoy. Pakaragsak hakbat ang makita ang nakailiw-liwag kan iti pupusayan ti amam. Amok ngamin adimat lakayat ni Papa ang makitang agladladingitak ninong. Aba, kanya tararamitin niyo dito eh. Ken, sino dito kaduayo a babae? Ha? Ay, Lumar iyo. Ang takamat gayam dito eh. Sige, panahon kayo. Lumar iho! Lumar! Ay, di na ko ning kaskaso ti anak ko. Anya ti kaya tasawin ti nakita kay restaurant, Papa? Di mo kumaikan iti kay papanantay nakitam iho. Isuksukat siya ka din ni Mama? Anya ka di ba ti pagliklikyaran nyo nga agama? Manmano kayo lang arudan nga agkita dito'y balay. Agrikyar kayo pa'y. Mama, Ay wanyo mariho. Itulod mo man pa'y laang ni Shera iti pagadalan. Agdardaras kanukat. Usarak ngamin tayo may salugan. sige, Mama. Happy birthday, Shira, iha! Happy birthday, anak! Agyaman nak mama, papa. Oh, papa, ayan ta regalo yung kanya. Ha? Irwar yun nakitak di dua abak si Jelikot ti Kutsiyo idi. Diyak lang nagsasao. Tamo ka sorpresa yun day kanya. Bagkat dilinahon day jay. Amo kapag mikan ni mama day jay. Ne, diyak mo day ta. Ha? Ay, kukutigayim ko na jay. Nalipatan na lang ijalugan ko. Anya? No kasta? Sana para kanyak day jay, papa? Pasensya kan iha. Igatakan kan tulangan iti sa bali. Anya ti kayat asawan day to'y Ben. Sinubliam ka di manan ti sigod abisyom, ti kinababaerom. Adda babae yu, papa? Anya babae. Awan babae, Chira. Saan ko matila pang panunutan nyo? Di kag kam malipin. Idarom ka no kasta ti aramidam. Awan nga rin babae. Adaya. Awan. Makitkita yu kaditi makitkitak, mama. Wan iha. Naglawag ang makitak dito itaylugan ni Papam ang nagsardeng iti batog ti dakkel a balay. Ala, pumanaw tan. Saan tan na bumaba, mama? Sana rumbang ang maamuan ni Papam ti panang surutakan ko na. Masapul ang maamuan ni Manong daytoy. Pumanaw tan sakbay amadlaw na ta ni Papam. Diyak amo sumarungkar kayo itaan ninong. No amok lang, nakapagsagana ako maiti pagsasangwan tayo. Awan anyaman na Yumi, iha. Kaya't kala ako mustaan. Kan patawan day di papamintun bigat.
Kaya't ko kumaasarong karan ti tanam na. Iswa dinagas ka. Tama nga nung unak no kaya't mo ti sumuro. Sige, Ninong. Sumurutak kada kayo. Mala, urayin kan ijalugan iha. Nagdakkel meten ti balay apag nanagdam si ka babae. Dito'y kaditi nang ibalayan ni papakan ka. Ha? Ni, tsaka mo ti bagbagang, miss. Adaywam ni papa. No di mo kayat nga ibabain ka. Yumi. Ne, ang dapat ka ang bisita. Liam, Gayem mo ka di dayto'y gatel a babae. Bagbagam nga adaywan na ni papak. Excuse me. Anya ti bagbagam? pang-asim, miss. Di mi kaya tigulo. Iso apo mano ka kumano. Basta tandaanam timbaga. Naglukon? Asino day dyan? Panagkunakit anak ni Ninong Benday Chay. Mairo pang ak ngamin. Ay na, naglukon? Nagdakasan, ti pa nagkitkita na ken ka. Ngam dya uniform na. Agad atal mo't lang ti universidad nga ayan ta. Madanagan na. Ang mga noan niya ti aramidan na kanyak ijay. Siyak ti makaamuken ka. Nagubing metten tinangisukatan nyo kan ni mama. Dandan ni agkatawunan kami lang papa. Saan apod nurayta? Di ako maikan iti madi akay papananti kinasigid mi kiniyumi. Takasla anak kon dayday. Kamusat yo iti bunyag dayday. Kasta manan tinaramid mo iti kalabas, Ben. Nagbalin kang ulpod gapo iti babae. Inlawlawag kon ti side ko. Gat adda kada kayo. No diyo kayat ti mamati. Ngam diyo kumagamden a pagaramidan iti madi ni Yumi. Tanu maamuak a pinasakitan nyo. Siyak ti makalaban nyo. Isakit yu pa yan day dya babae, papa. Gapo tawan basol na kada kayo. Ti anak ni Ninong Benday masidag kanyak ni Durwar ti pagadalan. Mabit man lang. Tapnam mo. Nariribukan ti pamilya mi kapukan ka. Diya ka mo ti bagbagam. Siya, anya ka din dito nga raramidan. Nasayaat mo tadakan manong. Tapno may matangam ti panang ibabain ko iti dayto a babae. Talnakan. Ala, ingka lumugan ni ti kotse. Magawid tal. Ngamtsak pa'y napnag manong. Masapo lang madadaal tinagan na iti dayto a pagadalan. Lumugan kan no di mo kaya't asyak ti makapungtot ken ka. Ni, apay asyak ti yung tam. Dayta kumababae ah. Maysa, bilangan kan. Alaman langan. Di mo't pinalagan kan, Shira. Ben, anya ka di dayta. May saka mo dita. Agpatpata kayo asarado ti utak yun mo. Papa. Inunakmatan asaan ko ang babae ni Yumi. Ngam ipapilit yulat ka. Gusto ko man, papa. Siya kunti makamu kada mamagan, Shira. Saan? Adda pang ibaunakin ka. Diyak ka ba ilang dag-drive takaslag kupit ti barokong ko. Kapu iti aramid ti kabsat mo. Sika kumalatan ti mapaniho. Sa dino, papa. Itad ko kayo ka ti address. Anda ako niti sahang titakkel na balay. Diyak na yung paggar. At dito iti pangibaunan ni papa kanya. Nagdurbela ko. Ha? Anya ti masapul mo? Diyak ka mo. Nakapayasyak ti binaon ni papa amang kumustakin ka. Nagala sa panunutan san ka di. Kumusta ti babae ni papa? Pati ka di sikan. Katkas tamat ti atap mo. Ubing ka pa kan nagpintas ka. At dasawa ti amami. Liklikam kuman ni papa. Awan relasyon mi kinininong Ben. Dayta lang ang ti maibagak. Sapay lang ko mga rod. Takas tangag paiso. Kamudyanan na. Aggraduar tamot langan, friend. Anya pa lang tararamidan ta dito ngay.
Umunag ka na, tani, mangrugin ti programa. Awan matlaangan ni Ninong Ben. Iso ngamin ti mangimarcha kanya. Sumarununtun iti uneg no sumangpet. At dakon iti venue ti graduation. At nakayat ko balikan. No pudno nga awan relasyon da papaken iti dayjayumi. Sana mapamapan dito'y ni Papa. Ngam lumakitak ita. Talaga pudno ti atap ni. Nene. Itay pa'y akasla da birukan ni Yumi. Urayin na nga to ni Papa. Ha? Ni Shera. Apay ngumukaw. Hello, Shera? Hello, Manong! Apay agsansayad ka. Naatake ni Papa. Ada kami tani di ospital kat delikado di kasasahad na. Anya? O sige, taumayak ditan. Manong, wabit laang. Kaduam ka din ni Ninong Ben? Ako, adda kami di ospital ni Papa. Anya, apay ka no? Tangay nalpasan ti graduation. Mapanta ko may di ospital liyam. Ala, kat kumusta ka nun ni Sir Ben? Tsaka mo, Ang mga no, pagsasawanda ka ti pamilya na ichay. makamuditan. Basta mapantay dyan. Kuyugan na, friend. Awan pa'y puot na manipod itay bigat. Madanagan ang karuman. Ang mga no ilaylayon nanti saan nga agreeing. Omega, tama pantay iti na silid. Sige, Manong. Mabalin ka di apasyaran ni Ninong Ben. Ha? Apay nga da ka dito eh. Bye-bye amno kayat napasyarin ni Papa Shera. Pangaasiyo. Kasla ama ti pangibilbilangak iti amayo. Kandakil ti utang ko ana imbag anak kong kankwana. Iso apalubusan dak kumaamang sarungkar kankwana. Ala, umay kan Yumi. Ninong Ben, mangmangagnak ka di. Di mating karim kan ni Papa. Adi nakbaybayan. Kasi katagbalin amay kadwa nga amak. Sipot pimusay ni Papa. Ngamita, panawan na kadimat lang agbaybay. Yumi? Naragsak ako mga turpos. Tanda pang isagutak iti amin na baligi. Ngamkas na'y matinapasamag kan Ninong. Anya pa iti serbi na ito'y diploma no panawan nagmat. Akas iti panang panaw ni Papa kanya. Kasano ako? Ma'am, awan kinapod no ti atap yung kada kami. Tultulungan naklaang ni Ninong. Taing ka rin na itiday di papagayam na. Adi nakbaybayan. At bigbigag nga utang ko ano yung bag-anakam day takin ni Ninong. Ala, di mo pa'y lapanunutan na itabalasang ko. Kasaritam kit di ti asawak. Barang mangagna ka. Kat sumungbat matan. Agyaman ak. Ininutan ti panagimbag mo, Ben. Ni Yumi. Liyo gurgurahan. Wan. Takas la anak konday jay. Ulilan ademang. Ket awan mang tulong kenkwana. Nusan asyak aninong na. Wan, di mo pa kadanagan dayta. Taman ipod ita. Ipatagmimutan ni Yumi kas kamang ti pamilya tayo. Agyabanak. Dalya. Pasensya ka no pinagpanunutan da ka iti saan anasaya at balasan ko. Lipatin yung dayta nana. Basta siya, amala ang tipang ibilbilangat kinininong. Taulila akit nga rudan adamang. Maasya naklakit nga rudan kan. No kaya't mo,
Agnaid kan dito'y balay. Ah? Saan, nana? Adda balay ko. Nairwama ko ngagmay maysa. Kan, adda tigayim ko apasaray mang kadkado kanyak ijay balay. Ay, kali kayang asawan da ito'y Shera. Apay ngagbakbakwar ka. Pagkawanan ko, mama. Nga masikugak. Anya? Unay kabutan. Nagngato ti arapa mi parakan ka. Ngam nagpasikog ka. Sorry talaga, mama. Awanan ti maramidak. Yumi, sabong para ken ka. Ay ayatan ka, Yumi. Ni, sigurado ka kaditi day tang ibagbagang? Wan, Yumi. Inayat ka iti limit. Jaklay bagbagat ang mabayinak. Leomar, Sapay ko ma. Dadapan na kay karit, Yumi. jak pa'y amot ti isungbat ko iti day ta. Leomar. Kumusta kayo, Ninong? Nasaya, tenterik nak iya. Naimbag ako. Nasaya at nga rin no kasta, Ninong. Pasensya kayo manmanuak nga umay dito eh. Busy ak ngamin iti trabaho. Wen, maumatak na ina. Kat, kumusta kayo ni anak ko? Ni, anyat kaya't yung asawan, Ninong? Inaklon mo ka din, ti anak ko. Ha? Agbagay kayo kinilyomar. Isu nga aklo namon iha. Kaya't kalaunay aparaken ko ana. Kinapudno na. Plano mintag kalay sa Ninong. Papa, Anya? Wen, papa. Tulagan tayo ti kasarmi giniumi. Nagsaya at na ding ganda itangay magpagamiho. O sige. Pagsasaritaan tayo ti kalay sayo. Kat, welcome to our family, Yumi! agyaman na, Papa. Biyag. Di tao. Ayan nga'y kinyawid mo amakan. Isang kilo abagas lang kinagatang ko tatang. Na, awan masida. Saan ako naging matang? 50 pesos lang amin tibayad tilata ken bote ngayon lako. Ayun na yan. Kanya nga raw, tisidanta ita. Alo, ti parya di taparaangan tatang. Iso pa lang tisidan tayo Sana bali, tadabagas tayo. Inton bigat. Sa paam kagrieg. Tapno makaraman tamod itinaimas amasidaa. O kasapulan nga agtakaw ka aramida. O api nga may napimanaw kay ti construction na pagtrabahuam. Diyak kaya't kagtakaw tatang. Kan nalpas matan ti balay nga aramidan mi. Sana balay. Tada ipaaramid ni Nana Yolanda kanya kinton bigat. Isupay ti itod na tangdan ko. Ambangan mo't numanula ang ti itod da tangdan mau. Saan damot kadya ko ripot tatang? Basta sigurado nga damayawid mo amakan. Tano awan, dakas ka kanyak. Nagsapa kamot nga imay sandar baraw. Awanan aramida ki di balay, Nana. Mala, umay katamangan kapay. Kalkalpas kula anangan. Sana, Nana? Inton tanggal daw langan. Umay kakit din. Amok adi ka manen namigan. Sa dutumo jay amam. Imbes nga isot ti agtrabaho. Saan? Tasi kamot ti baunan na amanggod. Kabaalak mat ket din tiyag trabaho, Nana. Ijay ko mapagadalan ti rumpeng nga ayan mo, baro. Sana mabalin, Nana. No agadalak,
Awan ka nun, mi. Ay, uray kayat katulungan. Awan ti maaramidak. Nagpapada tayo mo't amamirmirao. Nalpasan ti pinakabiti yo kanyak nana. Agyaman Alexander. Adto'y titangdan mo, baro. Ha? Sobra mo tiyaw awat yo. Awatom kitin. Agyaman ak ngarod nana. Uray sandak akabagyan kat nasayaat kayo kanyak. Gaputa maasyan kami iti kasasaan. Sika tinakakaasing agtrab-trabaho para itinabisyo nga amam. Nagdakkelan a karne ngem saan met ngagtrabaho. Nasakit ka nung amin tibagbagina, nana. Kasano adi agsakit ket nakailad met ngami nakanayon. Awan exercise na. Agsakiten gapo iti kaiidana. Nasaya at magtagimatang kay ti masida. Manungay tinabate iti tangdan mau. Basit langin tatang. Ikanak man nga raw. Kunak apagpuunak tinabate a kwarta. Taagang katak ko may tinatang isursur ko. Ited mo ti kwarta kanya kung no kayat mo manan ti makaraman. Tatang, di na kumamanan kabilan Maasi kayo kumakanya. No di mo kayat ti madangran. Ited mo adagaws tinawdawatag. Mga no'y gatang iti arak. Sayang ti kwarta tatang. Lita. Talaga siyak ti karkarita Tatang, ibatanda masaksak tanak. Sige, itot ko tinabatbati at tangdan ka Nabartek ka manen, Fidel. Sigurado nga inalam manen ijay anak mo ti imbartek mo. Kahit, ano ko matibibiyang mo? Amom amaregregatan jay anak mo ngagtrab-trabaho. Igatang mo pa'y laeng mo't iti arak ti alalaem akwarta kenkwana. Talaga man nakibiyang ka niya. Maasyanak ngamin iti anak mo. Di na ma-enjoy ti kinaubing na. Tanasapa mo't a pinagtrabaho. Tawan bibiyang iyo, itinayta. Saan kayo pakibibiyangan? Sama pa rin ka rin. Di na kami met pakibiyangan. Agpakaama ka kuma iti anak mo, Fidel. Saan ang ubing ni Sander? Sasak mutan ti pagserbiyan na. Anyan, di ka lamaasyan iti anak mo. Si kakit di kumaat agtrabaho para kenkwana. Taubing pa'y ket ngaro. Awan bibiyak mo kunak man. Di mo pakibiyangan ti biyag may. Tilang biyag yaw ti pakibiyangan. Ayan nga, kinaglakwam. Inalayo mo't ng tidaddo matangdan ko, di napalabas ngal daw tatang. Sa nga kasutlangan kinagbati kanyak. Ited mo ta sa nga gasaot tad nagatangag. Ni, sana mabalin na tatang. No ited ko kikakaisuna akwartang ka na kayo. Awanan nagbati kanyak Agbilang akititalaw. Tanod di nagtungpalan kasi kamanan kanya. May siya. Tatang. Dua! Apay kanya kasta kayo kanya. Kanayan langin ang tangarandak nga uri awan dagos nga aramidag. Awanan tiyado pa yasaw. Itad mount tikid kidawag. Ay una yun ti kasta langam, Sander. Anyat napasamak aya. Kinabil nakman ni tatang nana. Inala na pa'y ti kakaisura akwarta. Anya. Ay talaga aday jay nga amam. Irresponsable lang arudan. Violente pa'y. Agtalawak langin nana. Amang ano nakarkaro pa'y tiramida ni tatang kanyak. Magtsak pala pumanaw iti poder na. Mapanak iti lugar asaan nga mo ni tatang. Tapno sa anak masurutan. Sumrek ka pa'y nga rod, tamangan ka. Saan nana? Namamuan ni tatang ang pimanawak. Sigurado asapulan nak na igay. Tulungan dak ko manana. Amangan nadaan mo ya pangisirkan kanya kiti trabaho. Ala, taawag ak ti anak ti kumarek nga adda restaurant na ijay syudad. Tanukas ka sano, mapan ka ijay. Kuyugan ka, Sander.
Pangaasim tatulungam ni Sander sindi balasang ko. Kasanon nga no makaswana kiti kidnapping ninang. Saan mo't siguro balasang ko. Awan mo't lati pakibiyangan ti amana kun kuana. Kaasila ang itiputer ti amana. Kita ti langana. Nakaro ti donor anas sagrak na. Takanayon akabilan ti amana no awan ti mayawat na akwarta. Alang nga rod, agyan dito yun ni Sander ninang. Agyaman balasang ko. Si kangarudan ti makaamukan ko ana. Nairwam mo't kit di iti trabaho. Ta inyub ubing na ti kasta. Wen ninang, siya kundi makamukan ko na. Adda ka din ni Sander diti balayaw. Ay awan mo't. Saan nga imay dito eh? Apay aya. Andat oras ang di mo't lagawid ay. Amangan mo't no nagtalawan. Sa rino ko matipapanan na nga ay. Amangan mait no ilimlimang yaw. Kas makita mo't awan dito'y balay. Basit to'y balay me. Awan ti paglemengan na no bilang laeng. Siguraduan nyo laang nagsasao kayo ti pudnaw. Tano maamwak nga ilimlimang yaw. Delikado kayo kanyak. Maanusam nga tatyag trabaho dito restaurant, Sander? Sana ka napili ti trabaho, ma'am. Ta inyong ubing ko ti trabaho. Merwama kon. Nalang nga rod. Ni manong mo a George ti mangisuro kadagiti rumbang aramidam, wan? Nanya ti ibagana, isot aramidam. Magyamanak, ma'am. Awan pagdanagam, tanasingput dagiti agbalin na katrabahwam. Managisam dagijay. Angam na da parikot, di ka kumagbabain amang ibaga kanya, kuwan? Well, ma'am. Makatawanan na libre ti panagdaad ko rito eh. Panagkunak at panawanan tapno agabangak, ma'am. Mababainak ngaminan kada kayo kani sir. Addan aya kwartam. Kabailamon aya tagbayad iti abang. At damat kan basik nurnong ko, ma'am. At nakita ka boarding house iti asidag tayo. Lalakalang yabang. Agad, sikaan na niya ti desisyon mo. Tinapatag, sana maapektaran ti trabaho. Uwan, ma'am. Akihaman ako unay. No, sana ka po kada kayo. Amang ano aging gayta kat agrigriga taklat ta iti lugar mi. Ngala, ay uwang gayam. Kumusta matan nga dyan, ma'am? Tiyak mo, ma'am. Nabayag mo tin nga awan damag ko may kapanpil ko na. Awan namin yung cellphone na. Apay, awan ka di planom amang sarong karkan kwa na? Napalubusan na nga bakasyon, ma'am. Agawid akten na kumustahan ni tatang ko. O sige, agawit ka. Taikan kay ti sumagmamano nga aldaw apa nagbakasyon mo, Sander. Kumusta kayong tatang? Naimbag man ta nagpakita kapailaan. Kunak nunatay kan. Pasensya kayo no nagtalawa kiday. Ada nga ng trabaho kita tatang. Ijay syudad tatang. Ada nang tulong kanya. Ada mo't gaya mong trabaho. Ngam apay adi ka agpaw iti kwarta. Inurnong ko nga minti sweldok tatang. Lukas tang around. Ikanak iti kwarta. Nabayag adinak inikan iti kwarta. Isa bumawi ka ita. Awan gayam nagbaliwan na. Rupat kwarta nga aging gaita. Talaga adinak pagan ano. Dinak pa'y kumustahin. Apay aming mingan nak. Mangtad ka kidlay iti kwarta. Tanda pa'y papanak no madamdama. Kung gayam. No agsubli ka iti pagtrab-trabahwam. Di mo liplipatan ti agpaw-ait iti kwarta kanya ka. Masapaw labinula na pauitan na. Kumusta kayo, Nana Yolanda? Nasaya at latanak kong. Kaano pa'y anagawid ka? Hindi kalman lang, Nana. Nasaya at man tanalagip mo asarungkaran ti amam. Wala na. Iso na lang, nawan nagbaliwan na.
Partalamtan yun na di panunot na. Anya? Ay, ala. Ikararag tayo lata. Asapay la kumata malawlawag anti panunot na. Katagbalbaliw matan. Mabalinti dumawat iti maanak. Mabispisinak ngamin. Nabitlang na no, payalaan kayo. Amangan no agungot tibus mo. Ungtan na ka. Saan? Ta i-charge ko kanyak titod ko akanan nyo, nana. Mabit lang. At yun na, alo ti bakan ti atugawan. Agtugaw kayo, tapno makapangan kayo na sayaan. Saanun, mga naklaangan ijerwal. Nakasimot dahil dyan. Nagrugit ti kawas na. Kasla dapat kurkurang na. Nasayat mo, ti pa nakisarita na. Ayan nga ta ti pamilya na. Apay nga inlistan pa'y laang tikinan mo, Sander. Di mo't imbagakkan ka free meal kayo. Bayarak na ita pa rin ti babae nga agsubli-subli dito yung restaurant yo, madam. Sino a babae? Tay kanayon nga daawit na sa ako, ma'am. Jay kasla pangurangan? Uwan, ma'am. Ngam amo na mati bagbaga na. Iso na lang, takilaat nga katawa no maminsan. Agkan kanta pa iti sangwanan ti restaurant no daduma. Ala, di mo latan bayagan dagito, Iwan. Sana bale, intad mo matitag kasapulan. Amangan no malugi kayo mat, ma'am. Saan? Masukatan to itadado. O yaman naklaunay, ma'am. Niya po Diyos ti mang subalit iti kinaing bagyo. Sumit nga tanana. Itay pa yan nakita nagtugtugaw kayo dito sangot ti restaurant. Ada ka di orayan nyo? Si ka ni Philip, saan? Ha? Saan na Philip tinagan ko na? Siyak ni Sander. Nay, pagsangit kayo mata. Nabayaga pa naman na sinapsapol ka, Philip. Amo kasi ka na Ha? Karupropam ni Philip ko. Aywan, ayan ka di ti balayo. Awan balay ko. Delikado no, tila pagturturungan nyo. Abangan na niya pa ti mapasamak ka na kayo. No kaya't yung makiawid kayo pala kanya. Ha? Agpaiso, Philip. Sander, tinagan ko na. Philip. Sige, agawid tangarudon, Philip. Bado kan ulas gayam ti linaon ti sako yun na. Anya pa yung nga dagito inkarkargayo dito eh. Ha? Ladawan mo tayo nakasupot. Ladawan ti anak ko dayta, iti ubingpay. Kita karuprupam ni Philip ko. Ha? Karuprupak na paso ti ubing iti ladawan nga ituldulin na. At lakas ti ladawan ko iti balay. Ma'am, agkidawak may ti pabor. No, mabalin. Anya dayta, Sander? No, mabalin ti bumali, ma'am. Agkawan na. Pangusarami ti kwarta ay barok. Kaya't ko tulungan ni Nana Lerma. Ipakita ko may ti doktor, tapno aglimbong ti panunot na. Kit makasaritak ana imbag. Ti pangurangan nga gis-istambay dito sango ti restaurant? Mabit lang tada ipakita kada kayo. Oh, nati ma'am. Ne, akin ladawan dita. Nakita iti sako ni Nana Lerma. Aguri ka. Kasla kay ingas mamut dayta day ti ladawan. Tsak maawatan ti riknak, ma'am. Sabali ti riknak iti dahi ti apapai. Kasla naglagan ti riknak ken kuana. Di mat
ko na maapim mo sa yan tinam. Uwan, ma'am. Kakastamat timbaga ti amak. O sige, tumulong ak iti magastos para iti pan nakapaagas na, Sander. Saan? Diyak kay ti sumrak dita. Awan basol ko. Awan inaramid ko adakas. Di kay mandanagan tas na napagbaludan ti makit-kita yun, nana. Hospital na ita. Nas ka na may pa-check up kayo. Iti kasta, agimbag kayo. Awan sakit ko. Di yung kadi kayat ang makita ti anak yun. Ha? Ni Philip ko? Well, no agimbag kayo. Pa-check ang masapulan yun ton ti anak yun. Kat kumustan nga ni Lerma? Anda ka di mo ilang nagbaliwan na, Sander? Amo na matang tiraramidan naman. Sa anakas ide, akil lahat ng sangit. Intun kwan, agkatawa. Ay, nasayaat nga rod, ano kasta? Ay na, sapay lang ko mga rod, tatuloy-tuluyan ti panagimbag na. Pasensya kayo, nana. Narabya na kasi mangpad. Nag-overtime kami di restaurant. Philip, anak Ha? Nana, Anak ko, sikang agpaiso na ita. Amo kasi kati anak ko. Sana nagbaliw ti Rupam. sigun iti amak. Nabayagan ana tayo ti inak. Gusto nga imposible dahil tayo bagbagayo. Sika ti anak ko. Sika ni Philip. Ingatong ti imam takitawag ti kiling-kilim. Ha? Apay, nana. At dabalat mo iti kanawan akil-ikilim. Dahito ti pagilasinak kan ka, anak ko. Ha? Apay nga mo yung dabalat ko iti kilikili. No kasta. Sika talaga tinabayagan na samsapulag nga anak ko. Sika. Nana, mabiit man lang. Talaga ka ti anayimbagan kayon? Nagsublin ti limbong ti panunot yo? Uwan, anak ko. Iso ang malagip ko ti balat iti kilikilim. Sika ti anak ko. Anya? No kunayo na tayo ti amak. Asino nga ni tatang Fidel iti biyag ko? Nabayagan apim mo sa iti amam ka po iti aksidente. Adda nang itaray kan ka iti ubing kapay. Adda ta idi ijay ilin ni. Kat kalaat nga adda nang itaray kan ka. Kat nagpardas nga madayo. Impanawagan ka pa idi iti radyo. Ngam saan kalataan na sarakan. Kat sipod na pukaw kayo adwa iti biyag ko. Kimapuyak. Kat napukawan na iti namnama. Aging gana pukaw ko ti limbong ti panunot ko. Anya? Oh, anya na ba nakairan nana? Talaga siguro ngayon turong ti apo ti panagsarak tayo, nana. Ay na. Nagalaspanan ti tagainap ka. Oh, apayakas tao ya. Kasla may palagip tinapasama kiti kalabas. Ti panang kidnap ko ide kani Sander. Oh, kanayon na nakastoy. Riribok nak ti konsensyak. Agawin ko nga ni Sander. Kakayat konti agpudno ken kuana. Bareng sardingan na konti konsensyak asid sideran. Ay, agyamanak na nagawid kan Sander. Asino ta kaduham? Iso ti inak tatang. Nukas na. Sikatin ang kidnap idi iti anak ko.
Tinasaya at sumerkayaw. Umay kayo ta iti unag ti pagsasaritaan tayo. Ano ti kayat ko nga ibaga ka na kayaw. Pakawanin rak no naaramin ko nagasjay. Di ako naglibak. Tanabayagan na sidiran na ti konsensya. Iga po'y tinaramid ko. Isa pakawanin na ko ma. Makasta, puno asaan ada kayo ti amak tatang? Saan? Sander? Why? Gusto ti ko na ti inam. Iso ti inam. Turay kasi ti kabayag tinapalabas. Mabigbig ko to'y inam. Tatidak kalasiding na iti agung na ti pagilasilak ken kuana. Kanya, inaramid ko ti kasjay. Saan kami ang makaanak iti asawak. Siya tiyan na diferensyana. Kaya't may ti maaddaan iti anak iti asawak. Ang dagsanggasan tanasapa pimusay na di asawak gapoy ti sakit. Pagkawanan naksander no nagbalinak ang naulpit ken kailay. Manipod na tayo ngamin ti asawak. Kaslawanan kanas kung agbibiyag. Kasla kagurak amin na tattao iti aglawlaw ko. Kat sikati nagipapasak iti sakit tinagom ko. Pagawanan na ko ba? Agparinto mga iti sangwanam nagkindaw iti pamagawaan. Kastamot kan kakapsat. Pagawanan na ko ba? Sikat ang desisyon, sandal. No idarumta ni Fidel ka po iti inaramid na. Wano niya. No, siya klamay sa nanang. Uray saan siguron. Ta nariknak mat tinalaw sa panagbabawi na. Anak ko, Ken uray na ulpit kanyak idi ni Tata Fidel. At least, adda na dakkelat nga amak nga uray kaskasano. ngam inululpitan na kaitikan labas. Linipat ko lagi di nanan. Impatag ko lat tamat ni Tata Fidel nga uray na ulpit kanya. Inbilang ko lat taapod nung amak. Ta isukat nga rot kinadakkelak. Kaasim at mapaibalod tayo. Lakayon. Nagsaya at ti panagpuspuso man ako. Agyaman na, tadimakkel ka na sayaan. Nga uray kas jay ti kinaulpit day a Fidel kan ka. Kat itatanag kitatan, bumawi akan ka. Sulnitak ti adwa nagurang akan ka, anak ko. Patpatigan ka unay, anak. Ipatpatag kayo mo, nanang ko. Biyag, di tao. Zeus, iho. Adda ka manan dito'y kwarto ni manong mo. Manun abulan tinapalabas, manipod idinaipan ti kapsat mo ijay mental hospital. Aging ka diit, kat di mo pa'y lamaaklon tinapasamak kan ko, anak. Saan nga rod, mama? Nakaragragsak mat nakit kitaan. Kaslawan problema na. Apa yan banag akas dyan? Nakapsot nga minti panunot na iho. Di nakabaala na baklayan no adda nadagsan aparikot asumangpay kan kuana. Mama, Agduma kayo iti kapsat mo. Tanapigpig sa ti pakinakam mo, Zeus. Sipod pa'y idibabasit kayo. Nadlaw kunti kinakapoy ti kapsat. di na maaklon ti panagsina da iti babae nga inayat na iti kastaunay, mama. Kat iso pa yung tinakapukawan ti limbong ti panunot na. Uwan nga rod, anak ko. Agsaga na kanyak da itiyay a babae. No agsabat ti dalan mi. Ikaro na tinapasamak ka ni Mano. Anya ka di daytan nga ibagbagam iho.
Awan mo't akin pagayatan itinapasamak. At tinasayaan, agpulas kakit din, tamapanta sa rungkaran ni Manong mo ita. Awan ng tigatas ni Sayon, anak. Naudin tay tinimplak itay bigat. Sige, nanang. At dapay matkit dinabati ang kwarta. Agudong no madamdama. Tay nakgumatang itigatas na. Ay, masya iti ubing. May ramramanan iti kinarigat ti panagbiag ta. Jak pagbaboyan ti idadatang ni Sayon kadata, nanang. Taiso ti inspirasyon ko ita. Di mo pa yan na ituloy ti panagadal mo. Makauray day ta, nanang. Ubingak pa'y mat. Maituloy kong tulat ta ti panagadal ko. Basta ita, kaya't kayo atulungan ang mga iwan kin ni Sayon. Tani, bakit kayon? Ay, dumakkel ni Sayon nga awan amana. Ala, saan tayo na pagsaritaan ti may papan iti day ta, nanang? Agrubatakit din. Tainak gumatang itigatas ti apo ko yo. Dituyak langin, mama. Saan ako nga umasidag ka ni Manong? Da kailangan no kahit yo. Sige, iho. Sikati makaampo. Mabit lang nga root ta kasaritak tay nurse amang bambantay kan kuan. Sige lang, mama. Manipod dito ayan ko. Nalawag lat ta makita ti ayan ni Manong Brian. Kimot to. Kan lima kay tilangana. Tay matidog matan ti iming kan barbas na. Aging kat kaano nga ta akas ta ti kasasaad ti kabsat ko. Anyamat ti nagasgasat na. Diyak kabala na kita ang tilangana. Rumara ko. Tauraya ko ni mama itayan tilugan. Ni, Maureen, si Kamat Gayam, sombra ka Ay, agyaman nak, friend. Ay, at nagayam imot ko agatas kan merienda para kin ni baby Sayon. Ala, nakababain mo. Ay na, awan ti rumba nga pagbainam, friend. Aywan, ayan ni Sayon. Ay na, mailiwa ka mang rayaw kan kwa nakit. Ada ijay likod, aw-awiran hinanang. Diyak ngamin makawayas dito'y balay no makikita na. Kumarayo lat ta kanyak nga uray adda aramida. Ay, no apay mo't ngamin ang nagbalin ngay responsable dagiti dadakkel na. Siya kundi nagbalin nga ina ni Sayon, Maureen. Manipod imbatin ni Yasmin kanyak. Wen ngam kapukan kwa na in sakripisyom ti panagadal mo. Pati dagiti scholarship mo napukawan. Masya naklakot nga rod kan friend. Nadala ko mamaramidak. No makaurno nga, ituloy kong tumanan ti agadan. Ay, no kayat mo. Isarag kay di kumpanya pagpapaya. At dabakante ti kina janitress. Ura part-time ka lang, niso. Ah? Ikatuan ano mabalin lakit di. Kabailan matkit din ni nanang nga aywanan ni Sayon. Kan may sa masapul ko at talaga ti trabaho, friend. Tani, pimigsamot din nga aggatas ni Zion. Alang nga rod, agsagana ka. Tay kuyog ka inton lunis si pagtrabahwak. Nagdakkel ti kumpanya pagtrabahuan, friend. Naimbag ka pa'y, natalgad din ti pagbirukan dito eh. Ay na, tinapatag, nakabiro ka matan iti pagtrabahwam. Ay, naimbaglangan at nasingput tay HR me. Kan amamok ngamin, isa pinatgan natikid daw ko ano mabalin. Kat ag part-time ka pa'y laang. Tapno maigiddan mo ti panagadal mo iti panagtrabaho. Kabailan na ta. Kasanon tay busbusan dananang kansayon. Ang mga no saan nga umdas ti sweldo, no igiddan ko ti ag-eskwela. Ay na, di ka di madanakan. Tulungan ka matkat. Kanta aramidam, inutam nga alaan nagiti units mo. Tapno di ka marigatan. Kita tayo saan nga conflict iti schedule mo. Uray iniinot lang ti panagadal mo. Tinapatag, makatulpos ka. Dakkel ti panagtalat ko kan ka, taam mo ka nasirib ka.
Ay, sige panawan ka pa, ita na isurok mo tandang itinaskin nga ramidan. Say atom ti trabaho mo, wan? Wan mo rin. Agyang manakmanan. Agbayag kayo ka dito opisina, mama. Dito'y kayo na mangal daw, tagpa-ordera kiti makan. Kaya't ko lang ti pumasyar, iho. Agawid ak matlatapos. Anyang arod ti kayat yung nga inuman? Kayat yung tagkape? Mala si katibaka mo, iho. Amo matan no anya ating plati kayat ko. No sugar. O sige, mama. Ito kaw yung pailang arod. Kapangur-urayan nyo iti kape. Tagpatimplak iti janitress. Good morning, sir. Ma'am, ato iti kapeyo. Thank you. Ha? Ada ka di pa ipaaramid yung kanya, sir, ma'am? Awanan. O sige, mabalin na kami na panawan. Sige nga, Rod, ma'am. Sir, Mama. Mabigbig yung kadiday chay a babae. Sana kasigurado no isoday chay ti. Iso day dya tinobya ti kabsat ko, mama. Uray ladawan lang tinakakit-kitaan tayo tinobya ni Manong. Mailasin ko. Masigurado nga iso day dya. Ala. Agkapitakit din, anak ko. O anya, kinasarita nakakadin ni boss, idimpan mo ti kinid daw na kape? saan? Ngam, sa bali ti panagkita na kanya. Ah? Naklaatla siguro, tabaro-aro pa tinakita na. Ngam nasingpet da, nang runa ni Mampasita. Ngam tay anak na. Kasla kumilaw ti mata na akimita kanya. Kasla kagura na. Ha? Ala, saan matakas dyan ni sir? Naragsak tupi ang makilanglangan kada kami. Naira nala siguro nga parikot na Iso akas di tinakita madjar na. Kat no nagsingpot ni sir. Unay kamatan. Nagsimple ti ipaaparamid ko ken ka. Ngam di mo pa'y maaramid iti nasayat mat. Sir, pasensya kayon. Diyak namin naawatan tay instruction nyo itay. Pimanaw kayo nga minadako, sir. Kan may sa kinadjanitress tinaplayak. Kat panagkunak, saan ko alinya dagiti ipapaaramid yung Sumumpat ka pa lang. Sir, Sir? Siya akong tagkid daw iti pasensya para iti gayam ko. Siya akong ti mga ramid iti papaaramid yung kankwana. Si kakadi tinang isarek iti dati a babae, Maureen. One, sir. Sana ka po tadyak pakibibiyangan na iti aplikante diti kumpanya. Katilamot na isarek yung tao. Ay, pasensya kayon, sir. Nagagatmat kit din ni Heaven kan nasingpet. Di ko manungtan, sir. Di na pa ngamin kabisado ti pasikot-sikot diti opisina. pasensya kayon, sir. Say-saya ate ko no sumaruno. Awanan ti sumarono. Sir, maasi kayo kumamat kan kuana. Iso lang amin tinamnamaan ti anak na. Ha? Ulitak, sir. Nasingpet kan nagagat ni Heaven. Kumusta mo ti trabaho mo ngay anak ko? Nasaya at latamat nanang. Anong saka? Uray ka na yun nakapagpupudutan tay bus ko. Diyak man amo, no apay akas jay. Kagura nakday di abus ko. Awan mo't madingar aramida kan ko na. Nangrunang kat kabarbaro akpay lait jay. Ay, kat ano sampay laang anak ko. Para kan ni baby sayong. Wala nang, uray kaskasano, adda pangalaan tayo iti inal daw abus-busan tayo. Kan maigiddan ko pa'y ti agiskwela, nga uray basit la ti units ko. Angam ne, di mo kumamot abusuan ti bagim anak ko. Tapno saan kang agsakit, wan? Wala nang, sige tagrepaso ak pa iti leksyon ko, nanang. Evan, kabalam ka di pa'y? Awan karbangak asumo ko, Maureen. Jakmot nga rod maawatan no apay ang naguyong ni sir kan ka. Italaang mo takas chay. Nga da pagpupudutan na nga empleyado.
kasla daguran ni Sir Zeus kanya. Ngam, apay ngay, awan mati amo kabasol ko kan kuana. Jak ngamin maranranaan ko. Kasaritak ko mama ipapankan ka. Ay na, saanon, di mo aramiden date na. Amangan no mairaman ka pa'y. Jak kayat apati si kakat pangipapasan ni Sir itigura na kanya. Jak mat amo tigapuna. Kita klain, naging katkaano ti pagpatinggaan na dya babae, mama. Talaga ka di nga isuday jay ti ex ti kabsat mo, anak ko. Isulaki ti dayjay. Dakkel ti pamatik. Jak lang amin amo tinagan ti ex ti kabsat ko. Ta saan mo't nga rodan na makasarita iti nasaya at ni Mano. Kas tikat nga rodan ti kasasad na. Damaga ko matinagan ti ex na. Ang masigurado ko nga isuday jay, mama. Iso nga ramidag ti amin nakabala kamang balas iti awanan pain. Nawayaak ang mga ramid, kadi na amo ang kabsat ko ti inalilaw na. Iho, saan ko maakasta? Maasyan ka kuma. Di mo ko mariribukan day jay a babae. Kas makita kat nasingpot mo't. Nalaing-laing nagpamarang, mama. Puutan nyo to'y kunak. Sumukon tumatlaang na jay a babae. Saan lakit di ama gustuan ni manong mo numaamuan na ti aramida? Ibalas ko lang tinapasamak ken kuana, mama. Kamalitiwagas mo, iho. Bayam ani karma ti mangbalas kan kuana. No bilang agpaiso ti atap mo. Tsak mauray ti karma, mama. Ngam amang ano si kanto ti pagbalat kan day tangar aramidam, iho. Di kay matanakan, mama. Saan to ang mapasamak na ito? Ne, kunak man nun nag-out kan. Adda ka pa'y malagayam dito opisina, heaven. Madam Damapay, 5 p.m. pa'y mat ngamin ti sarak ko iti pagadalan. Kat, kumustan nga ni baby sayon. Diya ko nakitkita. Ay na, limok magmanan takasano, naglaing nga agatas. Nagbiit ang maibus ti gatas na. Ala, ano sa mon, friend? Sana bale, tamabiit na dumakkel ti ubing itan. Ang masurunak lang amin iti kabsat mo. Basta imbati na latan ti anak na. Adi naman la imbagan o asino ti amana. Tapno da ko mapagdawatan tayo iti sustento ti ubing. Anya ngay, da kayo itan ti marigrigatan. Pero wisyo ti impain na kada kayo. Saan aperwisyo kada kami ni baby sayon? Ay, talaga kaya paliwawang dahi di ahasmin. Sipod kinaubing tayo, talaga sakit ti ulo ti impapaay na. Maureen, Aging kakadita kat di pa imawag kada kayo. Di pa'y lam mo no sa dino manantayan di kasingin mo. saan pa'y nga road friend? Ay, talaga nagduma kayo iti ugali iti kasingin man niya. No kasano ti kinasingput mo? Isumot ti kinawulwul dahi di kapsat mo. Nagkuna ang mabalin mo ti agawid? Sir, ada nga minaskan nga asikasok ita. Nakapakada akong atan iti HR, sir. Siyaklap ta ti boss da nga HR. Iso asyak ti masurot. Lepasem ti oras ti trabaho. Sir, importante nga mintaramidak ita. No kasta. Mas importante gayam ti aramidam iti ruar ng iti trabaho. Sige. Once arimwar ka dito yung building, di ka nagsubsubli. Maasyan kayo kumamat, sir. Diyak maawatan no apay kas talang unay tigura yung kanya. Awan matang mo kabasol ko kada kayo. Ngamno pa'y kasta. Maano sakta para iti pamilyak ti pa nagtrabaho dito eh. Sige. Makamukha mo ipilit mo ti kayat mo. Basta laglagi pam ti imbagakin ka. Nutob nga rin na. Awanan subyam at trabaho dito eh. Apay akas talaunay ti panangisakit mo iti dahil di babae. Sika Maureen. Masyanak namin iti gayam ko, sir. Ikarkarigatan nang isaksakat ti panagbiagda. Ada ka ti basol ti gayam ko kada kayo, sir. Takanayon yung amin nga umtan. Awan bibiyang mo iti dahil ito eh. Pati gayam sika agayam na kat inulaw na. Manangan lilaw na di agayam mo. Nasingpot ni Heaven, sir.
Awan amo kay nagrabyado na. Basta ibaga iti gayam mo, asaanan nga pakita pa dito. Maasi kayo kumamad kan kuha na, sir. Isapsapar na lang ti panagadal na bayad ti panagtrabaho na. Kat no kinunam nga dan anak na. Apay ngamin nga inununa na tinaganak ngam ti panagadal na. Diyo lang amin amo ti pakasaritaan ti biyag na, sir. Wan, adda bibiyagan na nga ubing. Saan nga na nagtaod day kan kuha na, sir. Nagsardeng pa yan nga agadal gapo iti dayta. Itatanadaan iti gundaway amang ituloy iti panagadal na. Da kayong nagbali na tubong, sir. Nasingpot ni Heaven. Ngamdyak amon aging kat kaano amaanusan na tikasta at rato yukan kwa na. Zeus iho, kitahom ka di daytoy babae nga ag-viral iti FB. Kaslaad da kaing ingas na. Sigun iti nangipos, agwalang-walang ka no, kat napukaw na tilimbong ti panunot na. Kaing-ingas ti janitress iti opisina dahi ta babae ah. Un nga rod anak ko, kaing-ingas na launay. Ay na, anak ko. Hapay akas tamot ng tinagbambanagam. Binaybayam mo ng tibagim. Masapol ang maipaagas ni Yasmin nanang. At dan nakasaritak nga ahensya ang mabalin amang tulong kan kwa na para itipan nakapaagas na. Sapay agtangran. Iso adelikado no agtalin na adlaang dito'y balay. Nalangarod anak ko. Tulungan tatikabsat mo ta kaasimot. Nanang, nangato ti gurigor ni baby sayon. Ah, ay katkasanong aruditan anak ko. Itaray tayo iti ospital. Kumusta kan manong? Dakkilan tinagbaliwa ma. Ala, itultuloy mo tiyagpaimbag. Tapno makarwar ka nito mental. Mayat, ading. Kaya't ko na makita ti anak ko. Ha? Kasta ti kanayon na nga ibaga kanya kanak ko. Tunggal sarong karak dito ayan na. Kasta ti sang kabalikas na. Anya? Ang pudno nga ta nga adda anak na, mama. Pinayabandak ka no, sir? Wan, dada na patay kapag saritaan ta. Ado ti kayat ko adamagan ken ka maurin. Ah, anya day ta, sir? Diyaklay pagaro akas ta tinapasamak. Wan, sir. Iso anas kan nga agsapol manan iti baro pagtrabahuan ni Heaven. Tani, inikat sumatan. Anya pa nga iti pangalaan ni Heaven iti paggatang na iti gatas ti ubing imbati ti kabsat na kankwana. Awanan Mabalin ka di akid dawan ti address ni Heaven. Kayat ko ang makita ken makasarita. Apay ka di, sir. Basta kayat ko ang maamuan ti address na. Tamapanak itayan na itamat lahing. Sa dino ka no nga ospital ti ayanda, anak ko. Saan da ka no nga ammo mama? Basta sa pulan tayo kadagiti ospital. Sana bale, taimbagada tinagan ti ubing. Anyan day ti ang mapaspasama kanak ko. Masapulapan ken tayo ti kinapudno mama. Madam, jak ni namnama na iti apagdang. Awan nga min ti amo, may maipapan iti ama ti apo ko. Heaven, iha. Madam, Agiamanak ka na kayong agina. Tadiyo binaybayan ti apo ko. awan anyaman na, madam. Oh, Heaven, pakawanan na ko ma. Sorry no, kanayon ka iningauntan. Sapay ko mata maawatan nak. Tiamok namin ko talaga si ti ex ti kabsat ko. Di kay madanagan, sir. Tamaawata ko no apay kagurgura dak iti. Sa anak matkit di anagimula iti sakit tinakam. Medyo nasa irla ang tiriknak iti. Pakawanan nak, Heaven. Wan, sir. Napakawan kayon. Nuban-nugot kayo.
Pagsisinublatan tayo nga aw-awiran ni Baby Zion. Kaya't kumat nga aywanan ti apo ko. Sapay ko mata diyo pagkadkadan tikid daw ko. Awan ti karbangan mi nga agkad-kad, ma'am. Pagyamanan mi kiti, nutulungan da kami para iti kaanak ka. May sa tayo na pamilya. Isong agtitinulong tayo para kin ni Baby Zion. Heaven, ituloy mo ti panagadal mo, tasyak ti makaamokin ka. Ha? Di mo pa kadanagan ti magastos, ta isulder ko amin. Saya atam ti agadal, tano makaturpos ka, agtrabaho ka adago si ti kumpanya ngayan ko. Ha? Ala, nakababain, sir. Please, di na kon awagan iti sir. Siyos ko namlatan kanyak. Kan awan rombay nga pagbainan. Syakit di ko maati agbain kan ka. Gapo iti naramid ko iti kalabas. Aramidag ti kastoy. Takayat ko asulnitan ti nagkurangan. Wano nagbasulat kan ka. Agi amanak nga radno kasta, sir. Ikari, ipamaysak ti agadan, tapno makalpasak. Ket tapno may pasnek mo ti panagadal mo. Da kami palang ti mangaywan ka ni Zion. Tane, nakapsutan ti inam. Naimbagla ija balay, tada ti babaunan nga agbalin ayaya ti kaanakanta. Di tayo kumabastag pabasol, no awan mo't natigkar, apang managnag tayo, ta sigurado alamutan tayo to, dagitin sausawang tayo. Alagagayam ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti Tonggal Maysa. Biyag. Di tao. Rumar, lakay, handa ka magayaman. Kumusta tayo pagnamngay? Nabayada mong tayo gatgatang nga matalon. Uwan bakit? Nagsabat kami ti presyo akayat na. Ni, kung naman nung di mo kabalan ti kayat na presyo. Apay, nagdiskitaram iti inayon mi ti kwartata ngay. Ay, bakit? Inayon ko, tayo inabak ko iti palutan. Anya, kung naman nung inidjamon ti makisugal. Italang manin bakit? Naimbag nga rin ta nga bakak. Agda inayon ko. Maudi day tapan nakisugal mo na. Ay, di ka kadi agungungat bakit? Sana balita na nga bakak mo. Naswerte ak iti kakasta. Uwin angam laglagi pamasan ngag nanayon ti swerte. Magbaybayag, bawyan da mo ilakan ka nagita nga babakam. Ay na. Nay, apayan bakit? Anya, mapaspasama ka niya mo. Diyak man ang mula kay. Manual daw nakastuyak. Agora ka. Kaano tayo naudi pa nagbinulan mo? Ah, ayaw ang agpaiso niya. Diyak mang malagipon. Ay, kinasaya at agpilas ka, tagpa-check up ka. Amangan mo't no aginaw ka. Kasta nga tang agpaiso. Ay, alang nga rod. Kuyo ganak man amapan iti doktor. Lakay. Naimbag ka pa'y mare. Manot tawon mo, ngam nagsikog ka pa'y laang. Ngam siya kay awanan. Napukawan tinamnama makin nila kay ko ang maandaan iti anak. Lumakay kun bumakit kami ngaminan, idi nagasawa kami. Ay nakinapudno na mare, di mininamnama da ito kanila kay ko. Ang nupay kasta, naragsak kami lata. Ta blessing mananda ito kada kamay. Wen nagbiit nga aglabas ti aldawan niya. Balasitangan kan bariton dagiti anak yo kin nila kayo mo. Huwag nga rod. Ay wag, agkakadibungan dagitay manggayaw. Agdawat ako ma. Ay ado sige tapagulyok to nila kay ko. Ipanto nila kay ko ije balay yu mare. Ay na, agyaman ak mare. O, para Jessie, si Cam nagayam. Umunag ka.
Anyan ito awit mo? Mangga pare. Ipili ni Marikate ka ni Bagatkaw. Siya kung tinangyag ta madama tiluto ni Bagatkaw. Ay, sige. Nung kayat mo, mapantay ijilikod ti balay ta, adda ngamin aramida ki jay. Anyat kuku amaya pare. Ikak man iti vitamin lagi tayo tarakin ko amanok pare. Lagi tayo pangpalot. Kunak mano, insardeng mo na ita bisyong pare. Sagpaminsan lang pare. Imbag man tadi nakauntan ni Bagat mo. Saan nga gungat dahi jay? Ta kanayon mo ti panangabak ko. Kan itad kumot kan ko na ti abakag. Ha? Kan naadda abakag. Igatang mi adagos iti talon pare. Anya? Di limawan tay saksakaam atalon mo. Wala pare. Katas ng palot na dyan. Lalaki ka na do'y si Kuko, lakay. Ay kat nasaya ta. Tapno ano ti mangiwaras iti apelyido. Wen kati pagyamanak, awan nakita da problema iti si Kuko. Talaga high-tech ita amin na niya. Sana kasi diyon una na panawan. Sa mula maamuan no babae wano lalaki ti anak mo no naipas ngayon. Wen nga rod Panagkunak. Swerte ta na ita sikog mo bakit? Tama ni pod in sikog mo rita. Adon tinaipundar ta. Ay, wen anya. Ay na, sapay la ko mga rod at tagnanayon da ito aswerte talakay. Uwan bakit? Ket an nadama kanayon ta salon at mo ha? Tapno na salon at tumot ta anak ta nga ipas ngay mo. Wen ka di lakay. Ay, anya nga tano ayabak pay laang ni nanang dito'y balay. Tapno dakad kadwak no kasi ngawang ka dito'y balay. Ay gat na saya at manan bakit? Nanang, nagsakit una yung tityan ko. Aga nakaksan. Anya, ayan ngamin ni Romar. Pumanaw-panaw pa ilang amain katambo na nga si Dagan ti panagpas ngay mau. Tsak kabala ng sakit tityan ko. Mabantayan na dyan ospital. Unay kamutan, Romar. Amumat nga si Dagan ti panagpas ngay ko. Ngam pumanaw-panaw ka pa ilang mat. Ay na, di kan agungot bakit? Ang mga no mabignat ka. Ala, aginanakan, tapno daras ka pumiksa. Ay no, nagluk magtimpas ngay mga anak ta. Nagwapo pa'y. Kaing ingas ko launay. Anyamot eh. Nagmalas lakat da tao na ya. Apay, anyat pagpupuduta masimang Romar. Naabakak man na. Sayang di pustak. Ita akla anabak. Medyo dakkel mo di inabak da kanyak. Bakit? Ay boy, ayan tayo anak ta. Inala ni Mari LV, mayatan launay ka ni baby. Pagayat na ray-rayawan. Isubli na mo la kanuno madamdama. Makay, ayo dati nga ubing. LV pa kay. Man-manong agsangit. Man-manumat nga umisam. Wen nga rod lakay. Nadlaw kumot day ta. Ngam gagangay nala siguro ta ubing pay mat. Maalagon dawaya mo ti kaadda na dito eh. Ta isublik manen no madamdama. Ang mga nosap-sapulan dan. Laimbag man ta kaya't na ngay pabulod to'y ubing kadata. Tapno maaramid na dagiti trabaho na iti unag ti balay. Maala, upa uman pay laeng. Taornosak to'y bag nga ayan ti gatas na. Lakay, sa bali mo ti mapalpali kung iti naudi nga anak ta. Nga anya bakit? Special child sa mo ti anak ta. Anya? Pagkunamot. Basta, kasta ti madmadlaw ko. Ado dagiti pagilasina ka saan anormal ti anak ta. Anya? Ay saan? Jack Macro nakasta ti anak ta, Kati.
isunsamot nga agmamalas sa kijisugalan. Taday ta anak ta ti mangmang ta di ti malas. Anya nga'y taramidan ta. Noon niya min tinangin inawam ah. Kapay ang nagbali na kasta ti anak ta. Ni, apay asyak ti pabasulam nga'y. Tinasayat, ipa-check up ta. Kat sapay ko sana pudno ti atap ta. Lakay, husto ti atap ta. Adda na'y dumduma sakit ti anak ta. Adda diferensya na. Ay, tsak maklon day tang obing. Isumot lagayam nga agmamalasak. Unak no swerte day tang obing. Problema mat gayam tinsang bay na kadata. Anya lagan ti ibaga dagiti tao. Abnormal ti anak ta. Katuray siyak mata. Diyak mat kayat ka daw aware ng abnormal. No kayat humare. Da kayong ti mga aware iti anak me. Ha? Sigurado ka, Mare? Ay, kayat milaunay Kayat nga tanila kay mo. Kayat na dayjay. Tana asidagan tirik na iti ubing. Takanayon ko kat nga rod abuludan kada kayo. Alang nga rod, ampunan yun ta anak me, Mare. Ha? Ay na, Mare. Ang mga numakmaklaat ka laang. Ang mga nupagbabawyam to day tanga aramidin nyo. Saan? No kayat yung agaramid tayo ti kasuratan. Tapno nalawlawag ti saritaan. Ay, adan anak ta bakit? Hun nga rod lakay. Kasladyak pa'y lapat yan nga adan ibilang tanga anak ta. Wan nga rod bakit? Agam mas daawak. Apay nga ta, nga impampundan kada tatoy anak da. May salaang ti amok arason. Tana sa uy idi kanyak ni Marikati, adi na kayat ti agaywan iti special child. Anya? Anya da niya nga angot. Kasla da mapupuuran bakit? Ha? Ala, tay insaang ko iji kusina. Nalipatak mo dyan lakay. Anda asok ngagtaw di di kusina. Mauram sa mo ti balaitan. Ala, hun nga paiso. Irar mo ni baby. Darsam. Agkid daw ka iti tulong ti karuba. Ta mangkita kiti kagawaan ang kabalak amay salba. Darsam, tanay na puskulon ti asawk. Ay nalakay, awanan. Namimpinsanan adim maputi balay da Mari LV. Adamak kidi sumagmamano ang kagawaan da na isalbar Ay, pudno tayo atap ko. Amalas da diyang ubing. Kita, manungal daw na pala kadakwada ng kasjayan, tinapasama. Aywan anya. Ay na, naimbaglakit din tasan at atatin ang kapasamakan dayjay. Naimbag ko nam, tayong paampunta adagos da diyang ubing. Tano saan? Agmamalas tapela ko mga gingga ita. Mari LV, makipaglading ita kiti napasama kiti balayo. Ay nahagyaman tayo laangan, tawan na dangran kada kayo. Ay, hun nga rod, Mare. Ngam nagkasang. Awanin balay ni. Kat anyat plano yung tani ngay, Mare. Ijay kami pa'y laang kabangibang a barangay nga agnaad, Mare. Adda tay basit alote nila kay ijay. Patakderan mo iti uray basit abalay. Kentap numaliklikan dagiti chismoso kun chismosa akaaruba. Amang ibagbaga amalas kano ti anak mo nga impaampon mo. Lakay. Lay, apay ang kasta tilangan bakit? At damanin na awat ko asurat manipod ijay pagadalan da James. Kahit, anya tinakalanan iti surat. Waiver mat lakay. Waiver para ite. Gaputan na laing iti sports ti anak ta. Maysa ni James kadagiti napili nga agbalin nga scholar. Kabalan na ta. Ay nalakay agtalag kakadi iti anak mo. Nalaing ni James. Iso apirmaan tanday to Ay katwanan Sa bagay, di tantong problemain ti panagadal ni James no kaskasanaw bakit. Unay kamatan, Romar. Kastamlatan na ka na yun. Di mo matan idyan ti arak. Minalam kamatan ngagbartag. Di ka man kung diungat di ta kasi. Alaki din, ikaw na kiti makamta mabisina kon.
Anyat na sila. Tay ugot ti kamuti analak ti tarubayan ha. Anya? Rabi-rabi, ugot ti kamote. Wala ka dito sa balay. Apa, di ka mauma iti ugot. Anya ko matigatang ko nga iti masida. Kat di ka matmangyawat na iti pagpalengkek. Awan maigig ka makakwarta. Ay, agtrabaho ka ngamin Kanayon lang siya kaon. Makauma kayo mo ta bibiyagan. Na? Ha! Day tangamin kat. Tadi mo inan nadandag iti na ipundar ta sa nikwa. Nalaing ka ngamin ngagbisyo. Gumaliwat ka man. Kagpaiso man! Hmm. Adong agpaiso na ipundar ta sa nikwa ide. Gapo iti panangabak mo iti sugal. Ngam gapo madlang iti sugal na ila kumaminan. Nakautang ka pa yan. Sumartekan. Duraban ka ni. Pumanaw ka dito sa angok. Tamang ano anya ti maramid ko ka. Di mo kaya tadanggan dagiti ibagbagak. Gapo ta mapaisuan ka. Mrs., nalpasan ti ayayam ti anak yo. Kat kablawan kayo man. Dakkel apakaidayawan ti panangabak ni James. Saan lang para iti pag-atalan? Nudikat para iti lugar tayo. Agasem, gold medal tinahakot na. Mabalinan nga ilaban para iti International Olympics. Ha? International ko na yun, ma'am? Ay na, marigrigat kami laang. Ang mga nudakkel ti magastos para iti dayt na. Di kayag danag, ma'am. Awan puspusan nyo tada kami ti makaamo iti dayta. Romar, kitaam ka di. Kitaam ti adda di tayo screen ti TV. Apay ka di. Nagsakit ti ulo na tao to magaringa. Kitaam ngamin, Ha? Damari LV kan pare Diaz na kita Tay barito nga adda di ta nagtengaan dati kitaam. Matmatam. Ha? Tay anak tangay ng punda mo na ito. Wan, kat kitaam Nagadutin na kaukur amin dalya iti tenged na. Kat saan la day ta? Adada pa iti sa bali apagilyan. Anya? Nani. Kasano nakadanon da ijay? Lakay, jaklaim pag-arok nga agbaliw amang pinsan ti panagbiag ta gapo iti anak na. Agasem, napadasan tapayan tinapan iti sabali apagilyan gapo kankwana. Gapo iti anak ta amin lang ito'y bakit. Nalaing namin. Saan lang iti sports ti paglaingan na. Uray ti pagadalan da, nga uray bagbagada nga da di prinsyana. Ang ti pagyamanan ta, sana grabe. Mild laeng ti kastya ka sa sana. Wan nga ron lakay. Asino nga'y ti mangipagaro? Agapo kankwana kat napadakil tapayan ti balay tayo. Mari LV, Pari Jess, adda kami. Ha? Ni, da kayo magaya, mare. Malao mo nagkayo, May kayo. Agyaman kami, pare. Agyaman kami, pare, mare. Ala, agtugaw kayo, mare. Pare. Ay na, nagdakkelan ti balayo, mare. Gapo aming kini James nga anak tayo da ito'y, mare. Pare. Ha? Kat pagyamanan mi, tada kami tinagbalin adadakkel na. Hindi milayin pakarok. Akastuyin tinagbanagan ti biyagyo gapo ti anak mi, pare. E dito tada kami. Pamimpinsanan, naikisap ti pagbiyagan mi gapo ti suga. Ha? Mare. Imay kami, subyan men ti anak mi kada kayo. Anya? Ha? Wan, mare, pare. Pasensya kayo na, naamiris mi ngaminan ti bidut mi. Di pa nang ipadawat mi iti anak mi kada kayo. Saan gaya marunong nga ipadawat ti anak? Di mat adda saritaan kan kasuratan tayo. Asaan yung aramidan ti kastamaray. Kasuratan la dayta. Sana nagnay ti attorney, mare. Ha? Dakkel ti karbangan mi ti anak mi. Sa pasensya kayon.
Masapo na sublian min ti anak mi, ta mailiw kami kankwana. Anya, Yeah. anya ti aramiden talakay. Awan mat karbangan takin ni James. Ta saan tamat apod no nga anak. Nakasaritak ni James. Di na kaya ti mapanitayan ti pudno a pamilyana. Uray di na kaya ngam dagitilat tadadakkel na ti masubo. No siya, awan problema na anak dagat nga ron. Ni James ti pampanunutag. Asimat no, persaan tang alaan. Anya ti aramiden talakay. Daras yung matiagrobot akati. Nakabaybayag ka. Aldawan. Masapo na mayawitan di anak tayo ti puder na ganyang agasawa. Isura ka ti mayroon rano din. Wen, umayan. Mala, mapantangarudan. Ang pagluganan tangay. Binulod ko tayo tricycle ni insan ko. Tapno da pangiluganan ta ka ni James kan nagiti gargarat na. Mala, mapantangarudan. Agturungan dito'y damari kati kan pare Romar lakay. Alaon dan ti anak. Ala, ustos, di ka nagsangit. Pati karam ti pakinakam mo. Mayroon tantumot lang nga awanan ni ti puder ta ni James. Masya na kiti anak ta. Agsangsangit iti silid na. Di na kaya ti pumanam. Mala, inta pa'y lakasarsarita ti anak ta. Bayat nga awan pa'y nagiti dadakkel na. Ay na, nagpartak mo ti pa nagpataray mon. Overtake ka nga, overtake. Kamkamaton tati oras kasi. Ay sus, nagkurbahan dito. Hindi ka overtake ha. Ha? Ano mo sabi na truck? Diyos lakay. Kasladyak pa'y lapat yan tinapasamak kadagiti kumari kan kumpare ta. Wan nga rod bakit? Oh, awan mangipagaro pakasto ti pagpanakan ta. Saan da nalasatan ti panakadisgrasya da? Wan nga ron. Mala, tumulong ta iti pan nakalamay ta. Mangtad ta iti gastusan ti pamilya ta. Oh, wan bakit? Kaasi nagiti napanawan da nga anak da. Tanagindandamot ta na pimusay. Biyag. Di tao. Parbangunan, nga mitakala sumangpat. Sapay na bartag ka. Panunutam kumamot, anak ko. Babae ka. Saan nga awid dinanakman a babae ti kasta? Di da man makibiyangan na lang. Yun tumula maipaay dagiti kasapulak. Ne, kunak mo tapagadalan ka, ngam si ka matagmadmaday. Dagitamot barkadam ti sursurutam. Di ka matsumsumar kiti pagadalan. Tapno nasaya at kumamot ti pagtungpalam. Aduna amin date mga bagay. San nga rod asumre iti panunod ko dayta dal. Ay, sayang ti kinasirib mo anak ko. Ta na-impluensyaan kan kadagiti barkadam. Iturong ko pa'y mananang. Nagsakit ni ulo. Mangang kangarod pa'y ah. Sana maturog ti kayat ko maramidan. Nay, apayan. Anyat mapaspasamak kan kamera. Manual dawan na madmadlaw ko ama ditijar mo ah. Kan lumuk-lukmag ka. Jak ba't amo na nang? Jak maawatan no apay kastoy ti bagi. Adta kayat ko akanan. Ngam jak amo no anya. Agpudno ka man kanyak, Mira. Masikog kanya. Jak amo na nang. Ngam saan ako na nagpinulan. Ngam kastamot lati atap ko, nanang. Kunak tupay ka. Husto ti atap ko. Asino ti amata si Kugmaw? Ibagam ta kayat ko akasarita.
Padasag nga ibaga, no kayak na. Hello, Manuel. Api nga itala ang asong batam ti awag ko kan ka. Ape ang nakawag ka. Di mo din magag nga uray masakti mo nang umawag ka. Jakmat nga min mauray ti awag mo, Manuel. Adda nga min napatig nga ibagakan ka. Anireta, iba ka matagusan. Masikuga. Kadyak amunoan niya ti aramita. Anya, sigurado ka kanya sakti amanan ita. Ni, anya ti kayat mo asawan? Apay akas tamot din ti bagbagam. Si kalaang mo't tinaglaw anak. Kasano nga itan? Among mata kasado ak. Di ka mabalimit kalaysa. Anya, kasta ti bagam itan, kalpasan anaalam ti kay kayat mo kanya. Lading itak mira. Ngam talaga ajak matakdaran ta sikog mo. Kan ano ti pakakumikuma kita. No kasta, awan mo't gayam ti manamnamak kan ka. Awan serbim ang lalaki. Tadi mo amo atakdaran ti responsibilidad mo. Yawan ang bain ang lalaki. Agpatinggalagayam itisaw. Kuna na nga iso ti makamo kanya. Ngamita, di na matgayam matakdaran dagi jay akarina kanya. Kasanuak pa itan. Nana. Ay, ang nalahos doon. Di mo sangitan day dya klase ti lalaki. Ay, aywanam kit dita sikog mo. Tagtinulong tamang padakkel kan kuana. Kagurag-gurak day kaya lalaki. Kapoy ti panang talikod na kanya. Iso nga iraman ko mataguraan to'y putot na kanya. Anya, ay isan manakasta ti bagbagam mira. Apay nga iraman mo ti ubing. Katawan mo't basol ta sikog mo. Inosente day ta. Kalo! Ayan mo manin nga ubing, Kalo! Mira! Apay! Anyaman ti basol ti anak mo na ya. Kasano? Day tala agay ayam di taruar ti amunang aramidan. Awan pa'y naluto amakan. Kat gagangay iti ubing. Tsak mo nga min nasango iti tinagluto. Tay nawawir ko pa'y dagiti kakabsat ni Carlo. Ayan nga min di asawa maya. Apay adi nakatulungan kawam mo trabaho na. Addamanin ije palutan. May samot day di lalaki. Makaigam labasit iti kwarta. Isugal na adagusan. Di na pa'y pampanunutan ti ipakan na iti pamilya na. Ay, unay kat nga min nagasgasat mo iti lalaki, anak ko. Binagaan kamot nga min idin, maipapan kan ni Fredo nga asawam. Tanakitak idin ti galad na. Ngam natangkan mo't ti ulom. Anya nga ita, di si kamo lang ti nakakaasay. Ay, saan man mat aday ta ti kanayon nga isideryo kanyak nanang? Adda ditan, iso nga aklunan tayon ti amin. Anya ti makan mira. Kami sinak. Ikaw anak. Awan pa'y naluto. Kaisasaan ko iti inapoy. Kan agluto akpay la iti masida. Kagapgapok anapan nakilabada. Aliya. Kapit ay inaunang anak mo ay. Sana naglutaw. Jak nga rod na sangpetan dito'y balay. At naman siguro di takaaruban makiay-ay-ayam. Ay, talaga nga awan ang muna trabaho na ito yung anak mo. Sa daw. Sumangpat to lang makaraman kanya. Ay, impagmanta nagawid ka pa ay. Napanak na kaya ayam ka nagitigagayam ko, uncle. Imbagman, tada oras mo ang makiay-ayam. Idin ko tawan pa'y naluto amakan. Mabiitak lang, uncle. Natasubungumpat ka pa lang. Anay ko, tilapayag ko, uncle. Ay, Frida, di mo lapigusan ni Carlo, Lola. Di kayo makibiyang dito. Kakitipagnak man rin yung ubay. Sado baktakal ti ulo na ata ka na yun nga isakit yaw. Ubing pa'y ni Carlo, ngamdangdang ramon. Nana, may ano at isipinaan ni Fredo ni Carlo tapnog na kang.
Ang saan matamay parbang tikas tang araramidin yaw. Lola, Ay, apo. paano yun dito isang wanak na diyang obeng? Tama nga nun niya pa si maramit ko kinukuha. Carlo, apo. Ape ang nakabag ka. Papanam ka trabiin. Lola, masay-saya at siguro nung kumanaw ako niti panay. Mariknak, manipod kinabasit ko. Lidak kay kayat dananang kanangkal. Ay kat papanam nga rod ko, ma. Agpatulong ka nagtigagayam ko, Lola. Adak mo tamang ipatpatagkan ka, apo. Basta jak kayat dito yan, Lola. Kayat ko tiyo madayo ka dananang kanangkal. Di kay madanagan. Tadamat amok apakitagusa. Uncle Simon, adda gugulo ije banda o. Ano? Dito kayo lang. Tamapan ko kitang. Di mo pang panahon dagiti kakasinsin mo, Juan. Ngam nagpigsa ti todo, uncle. Amangan no kumaro man ang tawyak yaw. Mabitak lang, Mia. Ni, asino nga'y takatwam, uncle? Tsaka mamu. Binugbog da. Iso ang tinulunga. Alay, masakit tintero. Bagi kalay ko na. Anya nga mintar aramidam dito yung alugar. Kat nagaduti man nagdakdakas dito eh. Nagtalawak kami di di lugar mi. Tadidak kay kayat iji balay mi. Ha? Mala. Mabait lang. Tagasan ta dagiti sugat mo. Kalpasan na. Agawid kan. Tadilikado dito para itikaskan ka. Pangasyo. Ampunan dakla ko man. Ang mga nudakdakas ni mampasamak no agsubli aki iji balay mi. Jakon kayat tiyag talina ni jay. Makita mo ka di dagitang ubing. Aduda bibiyaga. Ita, may nayon ka ba? Ikarik. Dumakilag labasit. Natulungan kayong ton. Jakon ni palobo sa kasto iti mapasamak kanya. Alan, uncle. Umanugot kan. Kasla nasingpot mo't na ito yung tao. Ay, malaman langan. Tapnod dakad kadwa ni Mia. Tunggal mabati dito eh. Nang runak at babae. Nasaysaya at siguro. Na dito'y kamatan ng agnad. Agyaman na kangkal. Kumusta ti papaaramid ko ken ka? Adla ka din nakalap mo adamag? Siguro iti nagdamagak. Di mana na ka rin iti sigon nga yan da, Sir Manuel. Awan ka rin tinaibaga na iti sigon nakaruba na no sa dino ti makaranda. Di na ka mo, sir. Sige nga ron. Hawagan na klang no na makalapyo abaro adamag. Bye. Mia, kita mo, nagpintas to yung cellphone anaalak. Adda kwarta na kasigpit ijilikod na. Ala ka. Tinakaw mo ka di man ng data cellphone? Una, anya pa'y nga rod ngay. Agbisina ka ano dya karamidan di kastoy. Saan pa'y anda babasit nga ubing nga imbati ni Uncle Simon kadataad wa? Kat, agbiro kay tinasaya at apanggadam Nagadumot ti mabalin na pagsarkan dita. Amo mo't na marigata na ka makastrag. Tawon mo't nagadalak. Jakto penalpas ti elementarya. Di mo ka din mapanunod agsubli ka dagiti batakkel mo? Tapno di ka kumamarigatanan? Nakayon ti imbilang ko a pamilya. So di mo kumansang kadakamat ti may papan kadakwada. Sana nasaya at aguraan dagiti dadakkel. Nga uran nga pa'y tinararamid dakken ka, Carlo. Alakit din, Mia. Iluto mo nagiti insangpet ko amasida. Tamabisina ko. Naglokon na dya lalaki. Nagpartak kita ti marayan. Naitarayan nakmanan. Nagbiit ng bukaw. Adan tulataal daw yung tatakaw. Agpulo kayong tumatla. Oh, malagip ko manan ni Mira. Awan pa'y nga tati damag, tay binaon ko amang sapol kadakwada.
Nojak agbidot. Dakilan ti anak ko kan kuan. Kumusta nga tamat ti biyag na itan? Ay, ano umawawag? Hello? Hello, Sir Manuel. Napinta sa damag. Nasaraka kong tiayan tayo papabirok mo. Ha? Lukas na makita ko ti anak ko. Ito di problema, sir. Siguro di nagdamaga. Awag ka ng tipoter na di uming. Nagtalaw ka no. Kapoy ti kinaulpit ti agsuman ko na. Tawan makamuno sa dino tinapnapanan na. Kasta ka di? Sige. Magyaman nak. Punak no makitak dyan ako. No sana kumaanag budang ini. Responsibilidad ti may nga ama. Abangan no anda di ti poder ko, ti anak ko. Anyamatan ti kastabiyag, makauma. Subangpad na tao ng awan pa'y makan. No ko mga benta saan asugal ti pangit-ipanam iti kwartam. Diadda ko mamaikatang iti makan. Naglaing ka nga reklamo, awan mo't nga ron mayawat mo. Awan kenday ti Sir Bem nga asawa. Na, tasyak pa'y kit din ti awan Serbina. Idin to tanaglawag asika ti irresponsable nga asawa ka nama. Arig na siya kung timang bibiyag kan ka dagiti anak mo. May sapay dagita anak mo nga awan Serbina. Tagida mo ti tumulong dito balay. Imbag pa'y ni Carlo, manulat tawon na idi. Ngam ado ti amuna at trabaho dito balay. Kay, ayan ita ti anak mo ngay bagbagam nga awan pa'y utang na anay baganakan. Tapi manaw adi man lang nagpakpakada. Si kanto mga men, kanayon mo akabilan iti. Ikaklaan iti pagnakman na. Kundi ka ba nagsawi ti kasta? Amok tumot lang nga orasi ka kat di mo impatag ti mismo nga anak mo. Anya, Alta, manipod dito ayan ko. Nalawag ang makitak tayo lalaki. Manon nga aldaw asipsiputak. Kasla daman nakita na nabiktimaan na. Sige, ita nga iwayat mo ti pangpanggipam. Nakita aklaan na makalibas ka pa'y kanya ka. Patay ta, nakasidigak kenkwana. Hindi na pulos, napuutan. Bisi amang sipsipot iti babay nga dati masangwanan na. Timarayon ti loko. Kamatag. Ijaban na tinagtarayan na. Manglikawak ta sa batag tinloko. Awan lusot mo itan. Pulis! Wan! Kat malas mo, tanatyambaan kay ta. Sir, pangasiyo, di taktiliwen. Amumod kayam tagpakas. Di mo amultimasyan kadagiti dukdukutam. Ala, sumurot ka kanya kay Presinto. Sir, awanan dyan to payasaw. Umaykan, Arsam. Daytan ti bagbagakkan ka, Carlo. Imbaglaan at nasingpot di pulis ang naranaam. Nasyan pa'y kan ka. Nagasat ka pa'y lang ita. Ngam di mo amur inton sumaruno. Ang mga dakdakas ang ti mapasamag kan ka. Kunaklakit din ang may balod ang itayan. Imbaglangan na. Saan anak darom di babae at tinukutak. Anya nga ro ti desisyon mo itangay. Napudot ti matatilintaggan ka. Tsaka mo, Mia. Di mo tadapay pamilyam. Di mo ka di mapanunot agsubli ka dakwada. Panunutak pa yan na imbag. Nurumbang agsubliak pa ijay wano saanan. anya kayo matenanang. Kinunakmat kada kayo asaan kayo naglutluto. Tadiyon kabaalan. Anya ngay ita, naksat tilutlutuan nyo. Kakaisuna lang arudan ang maisaang, maksat pa'y mo. Naimbag ata nakita kadagos, tanusan, ang mga nunaura mo to'y balay tayo.
Yamit sa'y. Awan pinasayat nga aramidin at bakit-bakitan. Mabisinak nga rodan. Papakpakan ka lang harudan o ramim pa ito'y balay. Ato di kanam. Kanam to'y nakset alinutam. Mala, agnganga ka. Tasya kang mismo ti maisubukin ka dito'y nakset alinutam. Ala, husto daytan, Fredo. May sakay! Pagpada kay lang aginangawan ser-serbina. Ay, Aging gagayang ita. Kat di kay pala nagbaliw, Uncle Fredo. Carlo, naimbag man talagawid ka. oh, Carlo, anak ko. Nagyamanak ta nag-awit ka. Kailiw ka una yan. Kwarta man. Magdid ka di kwarta. Tanusan makaraman ka kanya. Sana kung nga ubing. Akabaan amlatan adangran nga ure awan kalaban-laban na. Kastagayam Ayan, taimo ko kaw na. Ay! Ipatab na ka ngay mo ko, Frida! Atagkan ka na ito eh. Limastog ka na. Astoy tirumbang ka. Sinipaw mo ti imak. Yag mo na ito nga imo kong... Isoblin ti imo ka. Sikat ipakaipayan na ito. Ay, sus! Husto daytan! Saan anak ko? Husto daytan! Abayan na ramid mo ti kasjay. Itinaudi ang nagsarita ta. Inkarim nagbalbaliw kan. Nga mapayakas to itinaramid mo. Sir, pasensya kayo. Nailaw anak. Gapoy ti aglalaok ariknak. Carlo, anak ko. Mira. Si kakaniday ta. Manuel. Sir Manuel. Nanang. Agam-am mo kayo? Mira. Anya di kunam. Anak mo ni Carlo. Juan Manuel. Lukas ta. Iso ka din ti. Manuel. Apay kasta tila ngayo adwa. Ken apay nga gamam mo kayo. Carlo, anak ko. Diyak kumakayat nga ibagaday to'y kankan. Ngam talaga ang nailat tilubong para kada tayo iti am-am. Iso adya kun mailiwan. Iso ti amam. Anya. Padyak lang pagarong. Si kagaya man day sapsapulek nga anak ko. Rosadino laditan ti pang birbiro kakin ka. Nga madaka matlagaya mi kasidag ko. Anak ko aya. Sir. Tatang ko ng kanyak. Pagkawanan da ko ba? Nangrunakin ka, Carlo, anak ko. No sana ka po kanyak. No, tiyak ko man nagmutang iti obligasyon ko ken kaidi. Saan ko makasta tinagbampanagamita? Ang amita ta nagkitatan. Sulnitak amin ang nagkurangakin ka, anak. Pakawanan nakbot, anak ko. No impaidam ko kan ka ti pambatag ti may sangay na. Nairamraman ka gapo iti kurak iti abang. Di kagtanag, anak ko. Marami nagmatya amin nakabalak. Tapno mabiit ti irurar mo nito'y. Isang agsingsingput ka kuman. Tano makarwar kanto. Tulungan ka mga barwanan. Agyamanak, sir. Tatang. Biyag. Di tao. Anyaman ti sangsangitam nga may dito balayan, Luisa. Anang, inapanak ti asawa. Manan. Di mo pala ngamin sinahan di asawam. Awam matlat babain na. Awan lang arong trabaho nan, kanayon nakapailang apaan. Panawam kit din.
Aywan, kumusta dyan paplayan para abroad? Alanganan pa'y manang. Ngamin, basit pa'y ti anak ko. Diyak maitalak iti asawak ni girlie. Ay na, aga-abroad kakit din. Tapno makaurnong ka iti pagadal to ti anak mo. Siyak ti pangital kam iti ka anak ka. Jak baybayan ni girlie. Kampante ka, no siyak tayan na. Tajak baybayan. Amumad nga awan anak mi kanibayaw mo. Iso nga ipatag mi iti husto ti anak mo. Ibilang mi kaspudpud no nga anak mi. Sige man nga rod manang. Katagyaman ako nay. Awan anyaman na. Ulita ka. Awan pagdanagam iti anak mo, no iti puder mi tayan na. Tasaan mi abaybayan, ading ko. Okay. Kasanong to ti kwarta kay pauit mo into nada ka ni abroad? Asino ti pangipawitan? Ay. Di kagar aramid, Luisa. Siyak ti asawa. Iso asyak ti rumbeng apang ipauitam iti sweldom. Ang kasanon ti anak ta. Masapul asuportaran ta iti puder damanang ko. Talaga matakas ta ti mapasamak. Ngem siyak ti pangipauitam iti kwarta. Tasyak met lang ti mangted iti kwarta ka ni manang mo. Naglaingan ngay no isukit din ti pangipauitam iti sweldom. Mandong. Dakdaktul ti karbengak. Tasyak ti asawam. Hello, manang. Hello, di mon pawitan iti kwarta di asawang. Agbarbar-teklat kukuan na ditoy. Anya? No jak pilitan namang tad iti suporta tanak na, di pa mang tadan. Makangagak pa nga umunay tad kakasakit a sarita, sakpay nga itad na. Una yun ti asawa. Talagang awan pa nagpaliw na. Sige, manang. Jakon pauitan iti kwarta ti asawa. Si kalatan ti pauita. Ay na, agamanak nga rod. Kan agawa am latat trabaho Tapno makaurnong kadagos. Uray di ka pa'y lagbak-bakasyon. Diretsyon kit di tagtrabaho. Adoy anak ko. Inggatangan kay ti baro abistidam. Kwartak tinggatang ko iti dayta, Wow! Nagpintas, mami! Wen bagbagay mo. Kan nadapay sandal mo ditoy. Ipadas mo daytoy. Nagpintas matan, mami. Eksakto kanyak dayta. Wen tamok tiro ko disakam, girlie. Thank you, mami. Kanayon nak naigatangan iti badok. Wen, gaputa ipatpatag ka unay, anak ko. Imbilang kan kaspudpud no nga anak ko. Thank you, mami. Tauray ko na mabinaybay anda kung nagitipudpud no adadakkel ko. Anda kalatamang ipatpatag kanya. Ala, di mon panunutan dagiti dadakkel mo. Tawan serbi dagi jay. Kita ma'am. Jay lagbarbar tagdararamidan na. Katjay matinam. Nakalipatan manipon nag-abroad. Napatpadagan ti trabaho na ngam sikang anak na. Sana bali. Tada kamat. Sikan ati inak, mami. Tako namat nga impampun na kun ni mami kan ka. Hello, Luisa. Nasaya tay mawag ka. Kaano nga gipawit kay ti kwarta? Jakon agi pauit, manang. Tagawid ako ni iti mabiit. Anya? Ne, kalat sa ti panagawid mo Agbakasyon ka? Wan manang, takailiw kong tagbakasyon. Manon atawan ko dito abroad. Ngam italaang ama ka bakasyon na. Anya? Agad kaano nga ron nga gawid ka? Inton umay alawasan, manang. Anya? Ay, agawid ka nun dya inam, girlie. Sigurado nga'y aywan na kaday chay. Kat amangan no pilitan na kan nga agsublikan ko, ana. Awan maramidak no kayat mong tagsublikan ko, anak ko. Ay na, ano sa kun ati maulila. Total, awan mo ta talaga ti anak ko. Hanggang laglagi pong kumaka na yun, Dakkel tinaytultulong ko kan ka. Siyak, tinangipaay ti sana na ipaay ti inam kan ka, anak ko. Mami, di ka madanagan ta di ka panawan. Sika ti love ko. Nga uray pilitan na kanto ti inam agsublikan ko, ana? Wan, mami. Uray kasano ti panang pilit na kanyak. Jak tuman nugot. Ay, basit kay di imbati nakakanyak. Itatadakkel kan, alaan na kan.
Wan nga rod mami. Iso di ka madanagan. Di kan to panawan. Girlie, anak ko. Ay, nahapalasitang kan. Kailiw ka una yan, anak ko. Arakupan ka man. Girlie, anak ko. Apeng indurunak. Kagura na ka di, anak ko. Saan ka nga, mam mo? Syakti ina, anak ko. Aywan gayam, adda pa sarabukan ka. Dakil at teddy bear. Oh, atoy. Naistorya ngamin ni Antim Anida apag-aayat mo ti teddy bear, anak ko. Oh, atoy, para kan ka. Imbarsak mo ti regalo kan ka, anak ko. Dita kayo? Girlie! Girlie, anak ko! Agsabli ka! Luisa! Bye-bye amon, no di na kayat. Di mon pilitan. Kandi mo ipilit ti bagim, tama nga noon niya pa'y taramidan na. Apay akas dyan ti anak ko kanyak, manang. Nakasingsingpot mo't idibasit pa'y laang. Idi nasakit nga rod tinakam na. Gapoy ti panang panaw mo kan kuha na manipod pa'y basit. Nga maamong mati makagapo, manang. Inlawlawag mo kumakin kuha na ti amin, bayat ti panagdakal na. Itikas na, naawatan. Apay akasta ka? Papasulan na kitikas jajar ta anak mo? Sa anak mo ta nagkurang kan kuha na. Di ka matagsaw itikas ta, Luisa. Panunutam kumamat ti adwa rigrigat ko kan kuha na Kabayatan ti kawan mo iti puder na. Di ka man nagsaw iti pakasairan tirik na. Awanin! Na-brainwash dyan ang tan, Luisa. Jay, mauyo nga kabisat mo tinang brainwash kan ko, ana. Sakto pa nga man nakit, bastosan na. Bastos dahil siya nga anak na. Inakaran jay, ikit na bastos. Huston, di kan agsao iti kontra iti kabsat ko. Kastamot tan iti anak na. Nagpasuman, nagpadanda bastos. Katsi ka, apay akasta ka. Nabartek ka pinanawak iti dito Pilipinas. Sa ita, nabartek ka manen anasang patak mando. That's life, Luisa. Kaslasan ka mo na irwam nito'y gwapo nga asawa. Aginggat ka ano ti kastang aramid mo, mando. Patayam ti bagim iti kastang aramidam. Dulamin. Ay, bakit? Wala naman. Napayag ka dyan, bro. Nagpasit yung pawid mo, kwarta ka dyan. Napatpatag siya kapsat mo, bastos. Gamiti siya nga asawa. Jay anak ta ti makagapo. Iso at pinawpaw itak iti kwarta ti kapsat ko. Amumat nga aday ti puder dati anak na. Ada siguro lalaki. But isutin lang ng tadamit taduma sweldo mo niya. Mangrugi ka manan mando. Aging imon ka iti angin. Ay, mangtad ka nga ro dito kwarta. Tapno mamati. Ala na, ikan na kon. Agnegosyo akon dito lugar tayo manang. Jakon agsubli iti abroad. Asikaswak laangan ti anak ko. Iso nga ala akon iti poder mi nga agasawa. No siya kawan problema iti dayta. Ang damagam akan ni girlie. No kayat na ti sumurot kan ka. Oh, girlie, sikat ag desisyon. Mami, Girlie anak, agawitan iti balaywan. Saan akon nga umadayo? Agdadan na tayon kadatatang mo. Di kan kayat apanawan anak ko. jak kayat apanawan ni Mami Anida. Isu ti kayat kwa kadan na. Isu ako manaw kayo. Girlie anak ko. Apay ngay akasta kamatan kanya anak ko. Saan ka matasego da kasta? Basta jak kayat agawin di jay balayo. Dituyin ti pagnadak. Nala, agawid kan Luisa. Pasensya kan jak mabali na pilitin ni girlie. No talaga dinan kayat da agawid di jay balayo. Pumanaw kanta na Rumwar kami pa In kami gumatang itaramatan na. Ta recognition program da inton bigat. Iso ti tapuan. Kat sigurado nga aduman ng dagiti award na inton bigat. Kastaya,
Ay na, maragsa ka anak para kan ka anak ko. Kablaawan ka. Talaga naglaing ka, girlie. Sige, sige. Agawid ak nga rudan. Mabalin nga akan ka anak ko. Manjak! Ay na, di mo pilitan ko nakmat, Luisa. Agurahan na kataubing mo kas na tararamidam. Alala, agawid kan. Tarumar kamin. Ay na, naglaya nga talaga ti anak ko. Si kamanan ti kalaingan kada kayong agkakaadalan, anak ko. Nagadupay ti awards mo. I love you, anak. I love you too, Mami. Congratulations, anak ko. Naglaing ka. Oh, at itisagot ko kan ka. Gimatangak iti sa balimanan at teddy bear. Awatam ko ma, anak ko. Jack pagan ano dayta? Ano ti ka stage balay mi? Ah, Ay, Luisa. Alahanda kami man gayam itiladawan ka ni girlie. At ti camera. Ala, umay ka anak. Ag-picture taman. Ay, mabanugak ngag biyahe, Mami. Iso nga agabang aklangan iti ili iti pagyanak nga eskwela. Oh, sige. Sana problema na ita, anak. Sumapul tayo iti pagabangam. Tumulong kay latamang paadal ka ni girlie atan Uray kas nga scholar. Valedictorian kat nga rod. Adulat tama ti pagastusan na. Adulat ta ti babayadan na. wan amanang, pagtitinulungan tayo. Barang makalpas iti panagadal na. Una, sayang ti kinasaririt na no saan na makaadal. Wan manang, pasensya kan Di namat ngamin kaya ti agawid iti balay. Ay, di nan kaya tagsubli kada kayo. Iso adi mo nang nabaan day ta. Sigurado na pintas to ti masakbayan ni girlie tanalaing. Kat into na sensadon ti biyag na. Da kamin to kumati unaan na asubadan. Tano panunutan na naimbag. Ado nga amang tirigat ko kankwanang da kayo naganak na. Di ka masaksakitan, Luisa, ah? Ngam ibagbagakla ang tipudno. Ay, awat mon man daw. Lumaklakay ka di agpampanunaw. Ni tatang may. Sana ka lumaklakay. Umububi nga kitya. Ay, paano ka ngagbalbaliwaya? Ay, lumaklakay ka ngam kastamlatan na kanayon. Kiro na. Gasto nga rutikin na daw. Ayan, mabalin ko nga, tatang. Ay, jaga mo ti sawagkan ka. Pasig akong sumisyon, ti papay mo iti pamilyam. Masurunak iti dayjay amando, Luisa. Kasta na nga rod tatang, inaldaw nga agbartak. Uray jak ikan iti kwarta. Ado matlat na ngamin dagiti mang painom kan kwa na. Saan nga rod nga agpampanunot ti lukong anak ka? Ay, wan, kumusta dya po ka? Nasaya atlat na tatang. Agis iskwelan iti kolehyo. Uray kaskasano, matultulungak latamot taadamot mapaglaklakwak iti pwesto nga ababanga. Ti pagsidawak. Apay adinan kaya ti agawid iti balayaw. Kada kayo matipod no dadakkel na. Di na kaya't apanawan ti ikit na tatang. Ay, Baybay aklatan Total awan mo't sabsabali. Takabsat kumati ayan na tatang. Una, ang amuna kay tunga taatalyawan inton nakapsut kayaon. Basta siya, naragsakak numatunoy na dagiti arapaap na itibiyang tatang. Sa bali pa'y kati mapampanunot kon. Dakkel ti atap ko asinugsugan di kabsat mo ti apukaw. Tapnuguraan na ka. Imayak tay mawag ni girlie, Luisa. Agkasapulan iti kwarta. Paggatang na kanoy ti libro, kan pagbayad na iti boarding house na. Kan nadupay dagiti imbaga na agatangan na. Ha? Kasta ay manang. O sige, tamang tedak. Manungay ti kasapulan na manang. 6,000 amin. Ngam pagudwan tan. Uray sagdi 3,000 ta. Sige, mabiit lang ang ngarod manang. Aywan, mabalin nga alaan ti numero ti cellphone ni girlie. Taawagak man mat di anak ko manang.
Uno saan? Sarong karap. Ay, pasensya kan. Ngamin yun ay unay na, ajak ititid ti numero na kan ka. Kan ako na, ajak ka no ibagbagatayan ti boarding house na. Ha? Apay kas di anak ko. Kasla nagdagsan launay tinagpasulakan ko na. Anya launay ti di na kinayat kanyak. Apay kagurgura na. Ay, busy la siguro iti panagadal na. Iso kas jay. Pangasim, di mo pagpanunutan iti dakas ni Girlie. Hello, Girlie. Hello, Mami. Jack pa'y lang makaawid. Tadaramitin mi kadagiti kaadalak. Sige, basta gananad ka ditawan. Di ka pa'y lang masarungkaran, tane. Busy akmat. Wan, Mami. Awan problema. Basta pawitan dagiti kwartak ah. Sige, matungpalan ako. Basta laglagi pam ti ado arigrigat ko kan ka, Girlie. Inton makaadal ka, amom na sino ti rumba nga tulungam. Wan, Mami. Da kayo ti tulungak. Tada kayo ti nagrigat na ng padakkel kanyak. Nasaya at tammom dayta. Napay, awan klase mi ta, Girlie. Mami. Ni, apay ngagsangit ka ngay. Masigugak, Mami. Aniya. Apay, adda nobyo maya. Adda, ngamintarayan na kun. Apa mananaman na masigugak. Aniya. Ay, adda kami. Katwak to anak mo, Luisa. Ha? Isubli kun to anak mo kan kata. Amo kakaili mo na makadan na. Talaga nabayagan at tartariga gayak day tama nang. Sige nga ron, makamuka kan kwa na. Ngam na eh, masikog ni Girlie. Kat intarayan ti nobyo na. Anya. Mala, mapanakon. Yagkunton ti dad dumakawas ni Girlie inton bigat. Pagkawanandak ko mananang. Anya. Nagubingan ka pa'y lang. Nga masikog ka na nako. Nanang. Ngam ala. Saan ka akagura? Nga uray kastang tinagtungpalam anak ko. Di ka baybayan. Jak itulok ngagbanag ka nakakaasi anak ko. Ngamin, patpatgan ka unay. Pagkawanandak ko maga po iti kinabastos ko kada kayo iti kalabas. Nabayagan anapakawan ka anak ko. Ngamin, ipatpatag ka unay. Isunan apok la 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 la. Aday na, napaturog kunti apok ko. O girlie, ipaidakon. Katyabay mo ti teddy bear kan kwa na. Dagit na jay imbalang mo asagot ko kumakan ka idi anak. Oh, aping agsangit kami anak ko. Mababainak ngamin kada kayo. Nagbalinak abastos kada kayo iti kalabas. Ngamita, da kayong matgayam di makatulong kanya. Di nakmat ngaminan kayat ni Mami Nida. Anak ko, awan kanyak day jayan. Naragsakak, tama ka din na kamanan, anak. Hindi kay tubaybayan iti apo ko. Aginggat si bibiyaga. Ina amarik nagtirik na ti maysa nga inadadan anak ko nanang. Pagkawanandak ko ma. Ipatpadag kayo unay. Nakarkaro pa iti pa nang ipatag ko kanka, anak ko. Kastamatan iti apo ko. Ipatpatag kayo unay. Ay na, dakalan ti anak mo, girlie. Kas nakaano laang idi maladaga ni Balong. Uwan nga rod nanang. Kat umadanimot tanti pa nagturpos ko iti kolehiyo. Wan anak, kat maragsakan nakparakan ka. Tauray kas di tinaglablasam, intuloy mo lat ta tinag-eskwela.
Kat iti mabiit, matunoy mo ti arapaap mo. Wananang, kat gapo amin day ta iti adu a sakripisyo yo. Nakasingsingpet kayo nga ina. Anak ko, Ipatpatag kayo kan ni tatang. Kat ikarik adi kay to baybayan. Kan di kay to panawan apulos. Apaman ang makasapulak iti trabaho. Siyak to timang tulong kada kayo. Luisa, bakit? Pakawalan na ko, ma. No nagbalinak nga responsable nga asawa. Kan ama ti anak ta. Mando, Agbalbaliw ako, bakit? kapilitan akasta. Tadan rikrik na iti bagim. Tano di ka palagbaliw. Amangan numaidaras ti papatay mo. Agbalbaliw ako. Sorry, manan na. Agyamanak. Tauray responsable akong asawa. Di naksininahan na pulos. Wan, tadyak kayat amarakrak ti pamilya tayo. Ngamala, lipata mo tinapalabas. Tinapatag, nakaamiris kan. Wen, bakit? Ket ikarik. Into naging bagak. Aramidag ti amin nakabalak. Tasol nitak dagiti ado ang nagkurkuranga kada kayo. Imbagman ta nakapasyar ka, Luisa. Ha? Apay akas tamat ang tilangan manang. Nagkutong kamatan. Manula abulan ajak nagpasyar dito balayo. Ngamkastan tilangan. Tanakaron ti sakit ko. Nakapsot ako na ading ko. No kasta. Kimaro jay sigod asakit mo. Wen, kat marik na ka sa anak ko nga agpaot dito rabaw ti daga. Hindi ka kumaag sa uiti kasta manang. Pakawanan na ka di. At abasol ko kan ka. Ha? Sorry, no tinagigwak ta anak mo idi. Ganti pa ng panpadakas ko kan ka idi iti anak mo. Iso aginura na ka. Ha? Jak kabaalan akalabanan ti konsensya. No jak ipudno ti amin kan ka. Iso asapay ko bata mapakawan na kading ko. Apay kitin asaan ka mapakawan. Kat kapsat ka. Napatag ka kapsat ko. Agpaimbag ka kiti manang. Kat makitinulong kami amang ipaagas kan ka. Oh, agyaman na kading. Nagsaya at kaunay akapsa.